Tapi kadang-kadang makin melingkatun, kadang-kadang tetap buat maulid makin aneh. Maka nepegah oleh Ibnu Abbas, makin berganti tahun makin bertambah bid'ah. Maknanya kadang-kadang urung pegak maulid kakali lagi keinginkan, kakali lagi gerindukan li syarak. Kadang-kadang keinginan gedanyo lah tu. Hana karu-karuan pegak maulid, makin hari makin aneh, makin hari makin aneh. Yang tak takutkan uro kiamat, Nabi hangga duri danyo, nyan yang takut. Sehingga ada pegak pengakuan dengan Nabi ya Muhammad, ya Habibi ya Rasulullah, kamu umat drone. Kamu umat drone ya Rasulullah. Kamu maulid dalam dunia ya Rasulullah. Kamu musalawat ke drone ya Rasulullah. Gejawab le Nabi lun hana lunturi gata. Lun hana lunturi gata. Karena gata tak maulid kan dari hati. Tak musalawat ke lun kan dari hati. Tak cinta ke lun kan dari hati. Cuma tak sayang ke lun cuma pelampisan mantem. Yang lebih sakit menyakitkan cok nama Nabi pegat ketutuan ayo. Cok nama Nabi pegat ke hawa nafsu ayo. Cukup sakit. Seakan Nabi-Nyo hana berharga bagi dia. Umpama tulis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulis baliho dilikat. Ya tu mimbar galak-galak dia. Berarti tak pakai nama Nabi untuk hawa nafsu dia. Cukup sakit. Tapi mudah-mudahan tak jetbek lagi dengan cara. Belum kadang-kadang nanti yang dah lakukan di atas mimbarnya kan yang lagi gerindukan li Nabi itu. Maka ji panitia pemuda teduk rapat dan maulid arahkan kepada gure-gure tanya kiban maulid yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah malamnya ulun kalian anak muda panitia jroh mulia. Kadang-kadang ada yang bentuk pentas bentuk binatang. Padahal la tadkhulul jannah la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun wa kalbun. Hantamong malaikat bak rumah yang nase na patung hang demang. Nyomba tempat maulid buka patung. Buka bentuk binatang mirip. Mirip. Peduk dengku ya tu binatang. Dengku ka gejak han ge ada binatang kapai hae. Oh ge berlawanan dengan acara. Berlawanan dengan acara. Acara ji maulid. Kok buka patung lom? Jadi berlawanan dengan acara. Karena menyoda-nyoda buka maulid yang aneh-aneh. Buka 2 malam. Si malam aneh-aneh. Si malam ke Nabi. Bek jempu. Bek lih tagun si kaming tabau belangong. Katiak si lain 2 krek dalam. Rusak susu sebelanga. Gara-gara setitik nila. Rusak maulid gara-gara na perkara yang merusakkan maulid. Tapi insyaAllah kampung danyo mudah-mudahan alhamdulillah jroh. Cuma lung garis bawahi ke depan bek samping tu kadang pemuda-pemudanya makin tahun makin tua. Ibadah anak-anak yang lain tu diporak-poranda ada acara maulid. Yang pertama, karena yang tak perayunya kekasih Allah kan orang biasanya kekasih Allah. Allah na pegah ba Nabi ya Muhammad laulaka ma khalaqtukal aflak. Monyokan karena gata hai Muhammad hana lumpujin alamnya. Monyokan karena gata hai Muhammad hana lumpujin alamnya han. Nyan Allah kan ba Nabi. Monyokan karena gata hai Muhammad halal pujud alamnya halal pujud. Watanyan ke Nabi tertunduk Nabi. Hana jawaban. Tapi Nabi nak tanya mbak Allah kembali kita yang balik. Ya Rabbur Rahman. Ya Rabbur Rahman. Nepujud alamnya karena lun. Nepujud aras, nepujud bintang, mataura, belun, lahil mahfud.
Nepejit segala-galanya karena lun ya Allah. Nepejit segala-galanya karena lun ya Allah. Lunnya kuso nepejit ya Allah. Lunnya kuso nepejit. Getanyang drogi Nabi ba Allah. Lunnya kuso nepejit ya Allah. Nepejit segala-galanya karena lun. Lunnya kuso ya Allah. Dijawab oleh Allah. Anta li habibi ya Muhammad. Anta li habibi ya Muhammad. Engkau kekasihku wahai Muhammad. Lih kejawabnya li Allah ba Nabi. Dodo Allah getanyang lomba Nabi ya Muhammad. Gata kata dupa lumpugan alamnya karena gata. Lumpujit bulan matauro bintang lauhil mahfud aras kursi. Lumpujit segala-galanya karena gata. Dan lumpujit gata kekasih lun. Lun tanyang bak gata hai Muhammad. Lunnya Allah kata. Lunnya Allah kata. Terdiam Nabi hana jawaban. Maka Allah na jawab kedua nalom. Lunnya Allah liman yusalli alaika ya Muhammad. Lunnya Allah ke hamba-hamba yang berselawat kepada engkau ya Muhammad. Berarti Nabi Muhammadnya kan manusia yang biasa mak? Bukan. Kekasih Allah. Nama yang menggandeng bak tiang-tiang aras. Nama yang menggandeng bak tiang-tiang surga. Menggandeng nama dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan orang biasa yang taparaya malamnya, bukan. Tapi pakan wadah taparaya orang lahir Nabi kurang rasa senang. Pakan wadah truk pejabat tanya hana tawawa pakan. Padahal Rasulullah na pesta karena na Nabi. Na 17 Agustus karena na Nabi. Na nuzul Quran karena na Nabi. Ada segala-galanya karena na Nabi. Andai tidak ada Nabi mempesta dan mempahat, siapa dan karena Nabi. Makanya waktu pegak maulid berlebihi daripada pesta. Pada ada pegak pesta jauh-jauh hari belum keluarga ya cop pakaian. Nyoya inang-inang baje seragam mandum baje renda warna merah-merah sampai itu apa namanya. Kamu ya agam baca batik, masa bawa keluarga atau apa namanya. Wate pegak maulid, baca kampanye holong jak. Jadi yang baca untuk maulid yang tu. Yang tak khususkan hari-hari bahawa lun urah Sabtu, urah Khamis maulid, malam Jumat acara, lun na baca empat. Khusus baca maulid. Kita yang lewat cop, gabuat hak go, cop bagah baju, maulid. Belagak cok berjelung. Orang maulid so selesai maulid, hei orang yang membutuhkan juk bajanya. Assalamualaikum nuku, waalaikumsalam. Nyapat baje sedekah corona. Maulid ke cok apa tu? Nyan ke yang dilakukan li orang pemuda dalam kitab Iyanatut Talibin. Siro pemuda asai damang bulan maulid gecok baje putih saboh. Asal bulan maulid gecok baju putih. Siapa tahu baju putih kata. Meri aja menyambut maulid, meri. Idanya waktu Aurora Raya sagai meri. Yang punya Aurora Raya kede hendak tepat. Ya belum baju baru ke Aurora Raya. Padahal na Aurora Raya karena na Nabi. Seandainya hana Nabi, hana Aurora Raya. Tapi pakan baju Aurora Raya mewah, pakan orang maulid menan-menan. Malam ya tanya orang dari pun bengah maulid baca daster. Sampai suput bacanya. Kadang tanya maek dong dengan daster cok. Kadang ya bungkuh bu ya ame kena melasa. Atih on lepa putih-putih dengan daster sampai on. Jadi di dasternya dumho lewat. Pakan hana tak istimewakan Nabi. Makanya malamnya rasa senang, bahagia. Karena tanya jid ke umat Nabi. Umat yang paling trip meninggal umat Nabi Muhammad. Sebab habis umat Muhammad kiamat aju. Wate kiamat paling pertama bangkit umat Muhammad lah. Meninggal telat, bangkit cepat. Meninggal telat, bangkit cepat. Makna meninggal telat, umat-umat Nabi lainnya mandum kalam kubu.
Umat Muhammad mentang memet empat. Wate kiamat singa. Geyup sangkal kala. Umat Muhammad yang pertama bangkit. Di umat lain ahli Hawaii meninggal. Bangkit-bangkit telat. Istimewa umat Muhammad. Istimewa. Tapi orang kaji umat Muhammad na ya hana merasa senang. Mantang si pegah-pegah maulidnya bid'ah dalalah neraka hana ke contoh kali Nabi. Mudah-mudahan kampung nayo be na aliran-alirannya modelnya. Pu alirannya aliran je. Tak ada mau aliran ikut li, tamu aliran ikut li. Aliran listrik kali tamong sobayutan. Kajiat piuh ke di aliran-alirannya. Bumo Aceh, bumo Karamat. Bumo Aceh, bumo Aulia. Dum kubu-kubu Aulia. Lagi nekala nyan Pulau Sabang. Tak kira kan Pulau Sabang tak pergi ke tempat rekreasi nyan. Yang Pulau Sabang nyan dikelilingi lepar kubu-kubu Aulia nyan. Belehun jauh Sabang aja macam-macam. Karena keliling kubu Aulia. Nah pernah nak cerita Pak Ulun orang Sabang. Lebelun gempa turut-turut. Karena nak sabah kubu nang kubu wali, Aulia, kubu ulama. Jadi mungkin efek si pepe yang dilakukan, maka kena ancaman lebelun gempa turut-turut. Dan pun Pulau Rubiah ya jak-jak Pulau Rubiah. Yang lelehun cinan, bak Pulau Rubiahnya nak kubu Aulia nan. Alinya sekeliling tanya dum kubu-kubu Aulia. Karena kan Acehnya awal kan kepedamong agama kan li ulama dari Yaman. Keturunan Sayyidina Ali yang damong kono. Jadi kubu-kubu yang meninggalnya hanya dosa-dosa dum Aulia Allah dumnya. Maka ji tanya je ke orang Aceh rasa syukur bahagia. Bahagia tanya je ke orang Aceh. Maka Aceh mutapat mandung konan Arab, Cina, Hindu, India, Eropah. Dapat mandum kerja hiu Aceh mandum nahi na. Nah yang hi Arab, nah yang hi Cina kan? Macam maka orang Aceh bahagia. Jadi be pegah-pegahnya maulid hana asai be. Nabi Muhammadnya mahai, Nabi Muhammad mahai. Na malaikat di langit tinggal. Malaikat 70 ribu pengawal malaikatnya. 70 ribu pengawal goyan. Bak malam Isra dan Mi'raj, Nabi nepeik li Allah langit. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Dia kata Isra Mi'raj. Waktu Nabi lepas ke dia langit, dari langit pertama, kedua, keempat, kelima, ketujuh, sampai lepas langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Dari langit ke langit kena malaikat. Malaikat dari langit pertama banyak. Langit kedua lebih banyak lom. Langit kelihatan lebih banyak lom. Langit keempat lebih banyak lom. Makin tinggi langit, makin banyak malaikat. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, malaikatnya bedah mandum. Nah tengah ruku, bedah bak ruku, tengah sujud, bedah bak sujud. Tengah-tengah ibadat mandum bedah karena lewat Nabi. Setiba bak malaikat yang bunuh, yang pengawal 70 ribu edro, ganya anak bedah. Kedua kerok, anak bedah. Nabi lewat, ni anak bedah. Malaikat lain bedah. Lih Nabi nak terimong sembahyang ba Allah. Gepetren dia Allah Nabi Muhammad kena bumo. Gepetren. Lih gepetren Nabi, malaikat yang dua bunuh hana bedah, red di langit melayang-layang di dekat bukit Kif, kenan red. Yang wak kedua. Jadi waktu karet uyuk, gejak malaikat lain gak dengar petras hu jeritan orang kli. Nah orang kli. Kejar ada malaikat bangga kalan ke malaikat ilikut bukit. Saya patah bandua. Muka berlumuran darah. Gekli. Getanyang le malaikat. Pebuat drone kena uyuk. Sedangkan drone tinggal langit.
Betul malaikat yang rut. Nyok-nyok nampu sebab. Nyok-nyok nampu sebab. Tengah long duk rut gerah lo yu. Ken malaikatnya, mungkin hana sebab. Pasti na sebab rut uyuk yang pandai mungkin dengan duk rut gerah. Ana tengah long duk rut gerah. Nyo sayup lun patah, muka berlumuran darah. Lun nepo lam kedih langit han mampu le karena kekuatan lum hana. Ke malaikat terus yang kepakon. Anong po sebab? Mungkin. Si bagale bakon. Duduk ke berhati. Yang na sabuh malam sidro golongan manusia ge ulangit. Dari langit ke langit malaikat ke bedah. Tengah rukuk, bedah bak rukuk, tengah sujud, bedah bak sujud, tengah ibadat, mana bedah? Ilun hana lu bedah, dom pikir raya ilung. Hai ilung pengawal 70 ribu. Kan tiro ke buat bedah mai ilung. Igonya nak lega ke dewata lepas ke Sidratul Muntaha, getren kena buma gepetren ni Allah. Le gepetren nya long tengah kuduk dak diu. Geseut malaikatnya. Nyan kenyan yang nyan golongan manusia, nyan kenyan Nabi Muhammad. Na tanyo karena nagonya tandai nagonya tanyo hana tanyo. Abu do mati hana bedah wa ge kenyan. Yang kekasih Allah yan. Kekasih Allah yang nyan maka malaikat lain ke bedah pakan hana bedah. Kan pikir ayo ilum pun bedah mai ilum. Mempaki ilumnyo nyan salahnya hana ro begah. Kena melake sebab Allah ni pulih jar ulun ke malaikatnya nyan salah hana je leke. Kau nubut salahnya. Kekasih Allah hana bedah. Yang berat butnya. Ken malaikat surat enam doa. Ba Allah ni laki pulih jarolun. Pulih muka lun. Han tujid lun. Karena kagak klik-klik. Kagak momo. Ini lika bukit. Malaikat yang bunuh yang tedang tirotik. Gemohon tu. Ya Allah. Ya ilahi Rabbi. Nepu pulih sayup malaikatnya ya Allah. Nepu pulih muka yang kabulumuran darah ya Allah. Dua wahyu ya Allah. Hai malaikat, pegah si adbak malaikat yang patah sayupnya, baru lun pulih, you meselawut ke Muhammad di peluga. You meselawut ke Muhammad, baru lun pulih. Baru lun pulih, you meselawut. Geken tu, Allah baru ke pulih dona, you meselawut ke Nabi Muhammad. Lih ke meselawut ke Nabi Muhammad, iwo sayup lagi sot, muka-muka pulih, lecok nepo duk bakter ya Allah. Yang jut ke intisari peta, malaikat ken agam, ken ineng, ken kunsa, tak makan, tak minum, but ibadat-ibadat tok, tinggal di langit, pengawal 70 ribu malaikat lain yang kawal, hana gebedah wap Nabi ulangit, bisa red dari langit ke noyuk. Itanya banyak makan, banyak minum, banyak dosa. Banyak adanya. Pengawal menatan, lakona samping GPKW. Takkan kamu nak buah. Tak kerja, takkan nak buah. Tak rumah, kata li nak buah. Jadi dia banyak bergelimang masalah. Wate peraya urolehi Nabi, tak bedah tanya Allah. Hak kena urut tengah orang kiamat. Makanya nyokonyo intisari lamati tanyo. Dukna tak istimewakan Nabi. Dukna tak istimewakan Nabi. Nabi Muhammad menghai. Jikalau hana Nabi Muhammad, hana alam. Yang kejut, awai-awai getulih bak kitab masa ilai. Awaludin ma'arifatullah. Nyawa awai getulih. Awaludin ma'arifatullah. Awai-awai agama bertaturi Allah. Jadi punya Allah hana taturi. Kiban dan nak turi Nabi. Turi Allah ilih. Turi Allah ilih. Cara turi Allah. Cara ma'rifah kepada Allah. Dua cara. Nyo cara mengenal Allah. Dua cara. Yang pertama, mengenal apa mula-mula Allah jadikan. Yang kedua, mengenal asal kejadian diri.
Yang pertama, mengenal apa mula-mula Allah jadikan. Yang kedua, mengenal asal kejadian diri. Nyo cara turi Allah. Jawaban ji, mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mula-mula. Sementara asal kejadian diri danyo daripada Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Tanah dari ia. Ia dari angin. Angin dari apui. Apui daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad. Asal kejadian diri danyo dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Tanah dari ia. Ia dari angin. Angin dari apui. Apui daripada Nur Muhammad. Nabi Adam sendiri jitba Nur Muhammad. Nabi Adam. Nabi pernah nehai Sayyidina Umar. Ya Umar, atadri man ana? Ya Umar natatu sosok lunyo? Dijawab Sayyidina Umar. Allah wa rasulihi a'lam. Allah dan Rasulnya Allah yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi, ya Umar, segolong Allah pejit segala-galanya, lebih awal Allah ne pejit nur lun ya Umar. Allah pejit aras, Allah pejit kursi, Allah pejit lahil mahfud, Allah pejit belun bintang mataura, Allah pejit segala-galanya daripada nur lun ya Umar. Berarti mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kejadian diri danyo dari Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Tanah dari ia dari angin, angin dari apui, apui daripada Nur Muhammad. Maka nekhentu manusianya, innal insan minat turab. Innal insan minat turab. Wa alat turab, wa ilat turab. Manusianya gepujut dari tanah. Gepujak-jak dia ada tanah. Gepuolom dalam tanah. Gepujut dari tanah. Gepujak-jak ada tanah. Gepuolom dalam tanah. Nyo manusia. Tanyonyo kali gepujut. Kali gepujak-jak. Tinggal sabotu. Tinggal gepuolom tanah. Nyo tinggal nunggu-nunggu sagai. Pajan gepuolom tanah lo. Alian hikmah tanah. Tanah yang paling rendah, tanah yang letedang ia. Tanah yang paling rendah, tanah yang letedang ia. Urang udip merendah, urangnya yang na keberkahan hudip. Urang yang paling merendah, urang yang na keberkahan hudip. Merendah hudip, merendah, bek sombong. Ronoma merendah dengan kamu lako. Kamu lako merendah ngau rineng. Menyana berkah hudip. Nyo kadang wate kenang dut, hai dia merendah, cik pengin menang sendiri. Kadang-kadang ngalako je kelawan, je kelawan. Hai dia merendah, pengin menang sendiri kadang. Kadang-kadang lako dia berjobu merumpa lambu. Kiban kamagun lambu. Napa maah lon abang, hanalun kalen. Maka merendah. Nyakan lambu kata juga deh kon. Thang gua mangan thang magun dari bunga-bunga ka kampep-pep you. Jadi sahaja jin ne putubit kata-kata napa maah lun abang. Napa maah lun. Boh mebu yang kena bahlun bolain. Kan selesai masalah. Nyo karena hana siput merendah pingin menang sendiri karuju. Karuju. Mana cik kamu lako? Hana itu merendah ngorina. Mana ji kadang wate-wate kenang dek bau rina kita nyopi punyung aju. Abuno katanya, mereka kata cot sama no sehat. Awek no, awek gede. Tu biar dia kuda, je dia kopi, wah umat lebu. Pep. Kamu lako memang hana tamu bantah. Bet dah tu tak biar ju.
dah cok Honda dah tulak ajuluk. Bek pudep tulak mentong. Jadi dah tulak aju Honda ulu akan ka tengah. Iku lengon. Hai duk nan di dek le rumah puka ia merendah mentang. Kupuman ada bantah pun dah manfaat teman. Uri nang nafsu siku reung akai sabo. Urang agam akai siku reung nafsu sabo. Le akai. Jadi menyana puturut urina mo pepet. Jika nado purung akai, kupun puturut. Jadi menyana urang inang akai dit, na puturut odem pepet, berarti yang puturut nyampit dit akai dian. Maka bainan ni merendah lebih lagak merendah. Hai dengku, hai long thun lah kolon, idet long taat, selama hanai tupu anau buah. Urang inang sabar bro akai lako, gebi pahala Asiyah dan Maryam. Orang inang sabar bro akai lako, gebi pahala Asiyah dan Maryam. Orang agam sabar bro akai perumoh, gebi pahala Nabi Ayub. Orang inang orang agam sabar bro akai perumoh, gebi pahala Nabi Ayub. Jadi sama-sama dan sabar-sabar nak pahala. Masa nuri inang muragam kira-kira su gedet, geken, polin tabah. Tabah. Kawik ke deh, mengkut dan kapasian. Kamu nak kakulah ikut baik ke pintu. Dia tak pajuh bungkut lagi sot. Pep bro, sabar dia bro. Engkau dah cok ju dah pesing ju. Anak-anak mi mentang ke penasaran, mak, ayah kau berapa pep ke mama? Tapi mama anak itu tak puas kok. Asiyah, anak Asiyah. Mamanya mama Asiyah, ayah tu. Kira aku sawa ayah. Asiyah tu purma Fir'aun. Cuma watege Asiyah ngan Fir'aun kan Asiyah asli. Allah berupa lain mirip Asiyah. Jadi menyoih ngan Asiyahnya kan tenang tak Fir'aun. Jadi kan Asiyah asli, Asiyah lain. Lagi wate disalib Nabi Isa kan Nabi Isa berupa Nabi Isa. Berupa Nabi Isa. Makanya yang asli yang ngam Fir'aun kan Asiyahnya. Asiyah lain, maka you tai hanana. Mubuk ju Fir'aun ni. Maka je lom perkataannya mak, sabar mentang bro akai lako, merumpok pala Asiyah dan Maryam. Baba gede. Hai dengku su ke keretat. Hai dadat tu dengku. Kawe gede, bro dum lah rumah. Nya menyoka keresulako, ubat ji siapa agak ubat. Neco ia saboglah, nepeduk di ke sajadah sembahyang, nebaca ya latif. Serta 20 si kurang ke nebaca. Ya, lam, ta, fa. Pet boh huruf. Ya latif. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Cok ianya proof. Leh proof. Cok ia podu ada meja. Bah berjobu lako. Tegel berjobu je ianya. InsyaAllah ada tepuk-tepuk tengah anak kera-kera leh. Nyobro hudum lam rumah. Yang tinggal najuka kenang ya latif lah koluk. Baiklah, ya latifnya Asmaul Husna bukan? Asmaul Husna. Apa makna ya latif? Wahai maha lembut. Teman tengkup. Pupu mencih serta 20 si kurang ke. Menyona pelebih. Hai tamang lilam huruf. Dalam ya 10. Dalam lam 10. Dalam fa si kurang. Dalam ta si kurang. Dalam fa 80. Berarti serta 20 si kurang. Kaitan mong lam huruf masing-masing. Menyona pelebih. Han cocok lelok. Baut 17, mor 17 cit. Baut 17, mor kurang belah guru. Jadi bersama. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi menyopeleh baca yang panjang nasyid. Ya Latif lam tazal
qultu bina fima nazal innaka latifu lam tazal qultu bina wal muslimin ya latifu lam tazal qultu bina fima nazal innaka latifu lam tazal qultu bina wal muslimin. Nyam tu panjang jaju. Menyata baca nanya tok-tok posiblah alih henteu. Tapi yang zikir ya latif. Baca ya latif. Anak mi yang baca-baca yang batat-batat nak baca ya latif boleh insya-Allah. Iji kan tak puduk sesuatu menurut kejadian. Menurut kejadian. Ino nebo ya latif, ba urang bro akai. Masa namanya sakit suuam. La elok iji menurut urang. Mana? Ya latif. Jadi hikmah tanah merendah. Orang yang hudip merendah nyen keberkahan hudip. Anak-anak ngan mak merendah, ngan ayah merendah, be bantah-bantah ayah. Ino kan kadang-kadang anak itu merendah. Anak inong, anak gadis, iwo sikula, pakai hai tampoh bro hirumo, pakai hai tampoh jelabah hirumo, pakai hai rah piring hirumo. Itim langkama jungkat-jungkat aki. Tanyang-tanyang abang sudah bobo. Tanyang-tanyang adik sudah makan. Tanyang-tanyang adik sudah mandi. Angkai. Tanyang-tanyang sudah makan. Berah tamlo. Jadi cuma pangkai tanyang-tanyang tok. Jadi langkama 20 jam HP 20 jam HP bajar. Jadi mak lamblang, mak semula guru kuak poh 7 benga, dengan itidal posa. Hai semula lagi guru kuak. Posa ke itidal. Ayah mekat buku yang mungkin demikian. Tapi anak hana merendah dengan ayah, anak hana merendah dengan mak. Malah yang baru-baru bandar raya, orang support je kalah. Cok Honda Ramboh, wait. Pak yang nak kafe-kafe yang baru-baru buka, yang nak lampu dua. Sok baje-baje yang duk singklit aki-aki, duk dah tu meja. Pegah habas, selfie, peng lantal hari pe. Poduk kunci Honda, pedih bak HP, pedih kunci motor, selfie bak HP. Tengok foto-foto katruk awak lesing. Rupanya motor Hanabi tu pun bulan tu. Wadai megaya, sang pasang pengusaha batu bara. Padahal irumo bro naliang lejak rong kai tamong. Pakan han irumo manteng tak jaga mak, tak jaga ayah, pakat. Nang kenyan anak tupah-tupang kurang malu, get tamadeng mah hai pakat. Tengku nak pindah hujung mit bacut. Baikun. Nak pun tepat agar sumi melasahnya. Ya, mangat tepat. Kamu yang agam. Betan duduk le bagai kopi tengah-tengah malam. Sayang rona abang kapopo le matang habis singit. Ule duduk dua boh, ulenya tabok le boh ule haduri le. Nuwo ke di rumah. Newo rumah na jaga mak, na jaga ayah. Peng-peng na belum matabak, na belum mi, na puak ayah. Kepa na juk ke wong peng hu. Na main chipnya berangkaban na tulahan menang. Chip epat satelit atau hulai kawal. Jepang yang Cina, benar turi Jepang. Tutu lam laut, ipegat tutu lam laut. Itanya lang kampung tutu bau. Canggih tak donya gok, canggih tak nang grogok. Kereta api dalam tanah, peluang kereta api. Itanya nak kereta api, ni pelung-pelung idang gerai ke rumah ni. Kan rendah Aceh kan, tapi teknologi talungan gok. Igop dalam tanah kereta api, itanya dalam tanah gelang.
Motor Jepang pegat mesin, motor Cina pegat mesin. Katro samping hana ada dupua. Nyan ban teknologi gop. Katro samping motor hana dupua. Motor Aceh pegat galai pudip kajaga nemi layun. Hybrid dengan lalu pada bina tua. Nya menyemopok dengan breaknya innalillah Johanna cerita. Diri mana ada depan itu krok tiga kaidong. Bukan rendah bukan, tapi teknologi dalungan gop. Carang gop mak, carang gop. Cina Jepang yang hai ten dalo, ipegat game nyoy, pegat chip nyoy, pegat lain. Kiban cara tanya bet datu me semayang. Kiban cara bet datu me jabut. Kiban cara bet datu me hirama. Kiban cara bet datu me hirayah. Ipelah lihat tanya, cina makin oroi begat lelai. Tapi menyo abang-abang kagak fikir teruk ba ayatnya yang kagot. Hai tengku, nah cara nah. Cok HP lang kantong, tegan ba aplikasi chip. Leh tegan kun wakul ja leh gatruk. Wakul ja al-haq wa dhaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nyale ne kul leh gatruk hapus saja. Menyokat truk yang hak yang batil akan hancur. Nyan dan dubiak kedai kopi ne duk ada ide dengan peduk lam untuk apa? Cico be yo tulak alim dua godu. Anali ka hapus atau obat. Obat berosak ada kirim gelung dalam pamdur be. Anali ka hapus tobat. Kelengan copi kena kirim lam, kirim lam. Rupanya ketulis dalam kitab ciri-ciri urang tobat memilih kawan. Menyo kawan kai pilih yang kata obat urang. Tapi menyo ngengen third yang hana cerita. Menyo kai pilih kawan yang ka. Makanya dayo kan dalam kitab kena ketulis urutan bab pilih kawan. Dia pilih ngon anjuk berangkaho, pem kamu mengon. Ya mana? Makanya lo nak pergi leo ke tanah mak, tanahnya merendah. Nabi Adam. Tanya ke pujat dari Nabi Adam. Tamong Nabi Adam dalam syurga karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Adam. Nur Muhammad. Makaji tamong Nabi Adam dalam syurga. Tapi Nabi Adam dalam syurga nak keputurut urina. Ke Nabi Adam, wahai cucu-cucu lun, ke Nabi Adam. Bek puturut keinginan urina, lun kalulu rasa. Lun kalulu rasa alam syurga, lun puturut keinginan Siti Hawa, maka lun musibah. Nabi Adam karena keinginan Siti Hawa, pajoba khuldi. Maka dia menyolako puturut keinginan urina, nyopre. Urina gelake yang kangkang gelake odong-odong maghrib. Han tak pe mu pepep. Masa kata me Honda kata kun ju. No. Hai bero dong. No. No tembe no ka tu. Ale kan. Nama dia. Lu ko HP. Dia badannya ami HP. Nyana do kamlai. Ini lagi jalan-jalan. Makanya ronelako ciputurut urinang musibah. Tapi mana yang be puturut yang menentang syariat, yang hana menentang syariat puturut. Tahu puturut, bang. Insyaallah dengan bunga tahu ba ama ajut. Oh hanjut puturut urinang, oh kanya. Nyan ja. Nyokan ilake yang kangkon. Subuh lakoi nak semayang kai tarik. Beng bedah. Di rumah jut hanai bedah kadang halangan. Mai tanya lah kopo halangan. Yang kerja menyana puturut urinang meramah. Megrip ilake pajo bakso. Ikut dengan semayang je tengah jodok-jodok bakso lawah. Makanya dak jut urinang nempakat lako bakbuk yang taat. Ben nempakat lako bakbuk yang kengkon. Nah yang ke Nabi Adam, wahai cucu-cucu lun, bek puturut keinginan urinang, lun kali lun puturut dalam syurga, lun musibah. Yang kedua, ke Nabi Adam, hai cucu lun, bu yang tak puput musyawarah delay. Lun dalam syurga hana lun musyawarah dengan malaikat tentang boh kuldi. Seandainya lun musyawarah dengan malaikat boh kuldi, mungkin hana lun paju.
Hana lu musyawarah, hana lu pujuh. Maka jibut tanpa musyawarah nyamura chojum. Nang kejut gesi sedeh tuha apa tuha lapan ketua pemuda duk musyawarah ile dana-dana desa. Monyo langsung aju nu teken tapi keroro nanti iteken ron dewayan. Ne musyawarah dile. Monyo ne tem musyawarah hana gampong ya hana god. Nyo hana se yang but. Maka ji dana-dana desa urut timbul fitnah. Lagi menyo lagak datim musyawarah tamong dana desa 800 juta tak pegah ba masyarakat nyo 4 nyo pergub nyo peraturan gubernur nyo peraturan bupati bentuk fikir kamu dokam pajuk nyo dosonyo pada pegat bulan dana haji dupno dosonyo pada pegat dana haji dupno tumanyo masyarakat kan jak mendum ka tuman kamu kecil kan he nyo nabi biu. Jika le masyarakat kaji cok kecilnya, kecil kena dana dro. Nah, yang jatah kecil peduk 8 juta. Jatah sedeh peduk sekian, jatah kuimong peduk sekian. Kamu duk, pajan dah pegak karu. Teman nah cik yang gampung tirodo, benar ji tirodo. Engkau masih langbu. Engkau masih benar langbu beok nyak mangat bu. Beok mantap piring hai tangwa bu. Benar tirodo lang gampung yang tukang tanda yang kiban bagi cik BLT kabeh. Jadi menyo hanya tanya-tanya ji tengah mendum. Ijikan bengeh hitanyang nyan banyak tepat masalah. Idanyo salah meningkah. Yang kejut setiap salah yang terpubut ada gop selidiki marah. Yang tanda sifat sombong. Hana pingin ditanyang le orang lain. Maka insyaallah gampang tanyo lagak. Pakan nepah dengku lagak. La firara illa bil quwah ke Nabi. La quwata illa bitihad. La tihada illa bil afiyah. Han merumpok kemenangan menyokkan dengan kekuatan. Han merumpok kekuatan menyokkan dengan kebersamaan. Han merumpok kebersamaan menyokkan maaf saling memaafkan. Tandai dan maulid dan acara god asal kampung. Tegedi na bengeh-bengeh nyampi kali pemaaf. Tegedi hanai pemaaf pi tengok gedung gerok. Maka dia nak jaro limau nyo hikmah god. Nyo ibu jari, nyo pemimpin. Menyonyok kage jempol le pemimpin mandum selesai masalah. Kiban bagi cik dah pegang mulut, pegot. Ceramah, pegot. Peng, bawakah. Asal ke timo menok kajuk yang peng nak kero ende. Nyo jaronyo nyo urang kaya, nyo urang kaya. Nyo urang kaya tengok saya kali. Nyan monyo hana cet merasah jak ju toko bangunan pulan cok ju cet dua bok lu ya rarayu ju yang 25 kilo bah cok ju yang merek jotun bah pegah lun tu je lun jopeng nyo urang kaya tu nyok sia kali urang kaya yang he tanyo yang tunjuk-tunjuk hana peng monyo baklung hana cocok kulah hentangnya yang cocok kulah hentang jih gitu bekas cocok menteng semem tawo tak nang gejuk mangkaya menyo tanyo tunjuk-tunjuk jangan menjaleuh nyan. Jo barong kaya tukang dunyok-dunyok. Nyo tungku, urang dang tengah. Tungku hana keno hana kedih, tikedi nak kedih keno bek duduk. Monyo duduk dia dan hago hai beteh len tu. Dia drom tang kunana, kam ramah dia. Maka bek duduk tungku urang dang tengah. Nyo tungku ulama urang dang tengah. Dinana urang pakai tepa badengku. Nyo jaro manis pemuda. Angkanya menyona pemuda lang gampong manis gampong pemuda pemudi. Anu pane urang yang ke bata kena. Kan mudah angkat. Bunga-bunga di tepi jalan sekarang di tepi tungku. Yang kampung muda pemanis. Hana soya yang gedung-gedung tanyan. Pemuda pemanis. Tapi menyona pemuda mandum pi hampah, nana darah mandum pi hampah beuna muda-mudi. Rumah nana agak mandum-mandum hana lagak rumahnya. Rumah pahagak dicet. Pot bungong hana itu 42. Mengkailat-lat je buat pintu buat bungong. Sebab anak agam mandum lah rumah. Anak agam. Rumah pakai cet. Tapi pot bungong. Blender baru ruang tamu duduk. Jamai dengan apa-apa. Tu. Anak seni baji. Kilang. Pak pintu tamu. Yang mah. Bila hulai hamang api bu. Jadi punya anak muda mandum hampah. Menanci rumah, anak darah mandum hampah cit. Bungong kau lagak ayat tu, rumah nak socet. Yang kecil punya anak muda, nak mudi pahagak kampung.
Na muda na mudi pah gak rumah. Kananya muda-mudi. Nyo yang ubit, nyo urinang. Mangka mau budak orangku, ada ubu urinang. Matapat mandung, pemimpin orang kaya tengku muda-mudi urinang menyatulah nyo ke la firara illa bil quwah. Menyatu mandung. Nah, Nabi Adam. Nabi Adam ge pertama dalam surga ali Allah karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Adam. Alinya Nabi Adam dia nak puji Allah nak dalam surga. Dia nak gejak malaikat. Ge perintah oleh Allah ya malaikat tolong tarik tolong rusuk Adam. Adat ui lo nak pejit ke pendamping. Gejak malaikat ge tarik dia tekrek. Wata ge tarik hana rasa sakit. Seandainya sakit, tanya orangnya suami istri hana kasih sayang. Punya sempat sakit. Karena wadah getarik hana sakit, maka ino kok berat hayang kelako. Kok berat hayang ke rumah. Man tiga hana pah jumuh. Tiga hana mati hana tapi. Ijina wadah hana apa-apa. Bopo hang ngambek ke Maurinang. Tam kawin ka 20 tahun. Tampi noha bak jaro kare ikan saka. Boso yang hang ngambek. Encin bak jaro piada roh lang kerupuk cinca. Acincok promoh cime wada komu. Hana pe hablo mak lele cat timanya mentang tu. Ciput sok bak jaro saurung yang hendak him. Menyokan nama bak jaro nya ndak semampu bro poh puak bunga. Sabak duh encin. Ang kerja pakan bro lah rumah buat semampu han encin. Hana urina betul je urina cigagak kai. Memang kanannya ke. Nah tulis lagi tak belangku. Bro akai binatang, bro akai urinang bola kau. Nah bro akai binatang. Nah sira urang yak pulau budak. Gak pulau budak. Murah pulau petai. Jo you belum murah gede. Hana juga buat udah yo. Damai lang perang hai peluang. Tiada pemsom memtu. Hana juga buat. Aib dah. Jo you murah gede. Gublo tu le Ibnul Mubarak yang belum. Ke le murid. Ya Syekh wahai guru, mana belum ya budak aib mah. Anak pu belum you. Kan aib dah nyo kali pegah beno. Anak pu. Gupo tu keluar rumah kita nyong mak budak. Hai guda mutuah. Menyolong na salah dengan Allah. Lubah tapi ro kebegakan. Ya si guda kendron yang salah, yang publo je yang berat salah. Maka je litruk baganyan pah tematih udah. Rupanya po binatang hana taat ke Allah maka je bengih. Angkejut maghrib lumo lang buak beberai ai murah. Bung, dia macam kutuk-kutuk bago. Yang kai ke le mana tu bit na semayang. Itu yang mantang kusuk, yang karayu, kaji pelepah hajinya. Nanti bit, ke lima. Aku sipak na lang bro, rondu puro nanti. Tapi tanya hana mantang buat bro cukai-cukai lima. Bro akai binatang karena ada yang cikalan miong. Asa ada berjopo katro ngeng. Bi o. Nabi ulai mantang asa nunggu bro na. Hanabi ule-ule punya kurang. Krap wabe. Dia kepuduk piring pada pu mentepu dan dengan. Lepas hendak tu biar jauh belang, tam lagi. Kemiong jungkat doragah. Jungkat. Abai pejongkut. Sebut dai Jimmy Ong Cinabi. Hai ganggu na yo. Hai ganggu. Nyokon dan petiang tu katroi. Ada kata ngeng nganggo sikin tung boleh. Kuno bak gok tiangkup. Memang mi ong. Ija mi ong bak mi ong agam. Ikul mi agam pakon gegerota. Miwa polong ada takida boleh lo. Gara-gara gua laki isi ungkut no polong. Iron gegerota nandu hoyak ba doktor miong hoyak. Nan pernah buka spesialis gegerota miong. Duk na dah syan kan poh-poh miong. Sidom. Na pegah bro akan sidom.
Asal kai ngah tidom tu kuih kan cok baygon somprot. Kan tidom salah draw nak create. Dupno kau mu pernah no belah sakar setengah kilo yang pernah nepi ke tidom, tak pernah? Yang belah sakar setengah kilo no play luar mana? Play. Nyai ke tidom buku ya Allah, gedepu makanan lon takar, miwanya ku alhamdulillah ya Allah. Rumah Pak Wajib baygon gujuk kulung ya Allah. Nak pernah nak jump sakar ke tidom? Ngalo. Baiklah, tidom thonan tidom. Pada semut. Munzirah. Munzirah. Pemana munzirah? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kerja tidom mati ngah kam cukai-cukai kan. Cukai ngah ni pegah. You pentil bolu, you pentil bolu, you pentil bolu. Si jiem punoh itu bolu tidom. Menom sini dah lepas ni itu biit. Jiem pegah-pegah awaknya. Anak tidom. Miron dah nak coba BLT siron aja. Han pegah pak go, pati berat dom pak tidom lom. Tidom mak hai ganggu dah nyom nyogot dah jaga tidom. Nabi Sulaiman tidom itu bahu gecok ke pinah. Gecok ke budu uyuk. Ikri tidom. Ron Nabi Sulaiman tiat kujak te badan ron pinah. Allah Taala tu bumo ku belum-belum nak buat apa. Malah Nabi Sulaiman gecok bawa jaklom. Jaklom je gede. Malah ke sabah. Idon tiat kujak te ruang-ruang kan pinah lom. Allah Taala ku pelung-pelung tu bumo yang nak buat apa. Malah jauh bulu asap. Tidom mayang dek mayang-mayang tidom. Dalam kitab An-Nawadir nak kisah tidom. Panjang kisah tidom tem tutung Nabi Sulaiman. Maka je lom pegah mentang bek nempopoh binatang. Sayang. Akan bro akai binatang, bro akai porumoh. Ja ublang cok kiong mah pasal lampang. Balik ulai uyuk. Lewro camp lampang. Apa bro akai? Yang mudah-mudah temem Honda musim mujud nak cengguk dah je lampu belah. Prem merasa dah. Yang merasa agak lidah tersebut. Akai nak ubah-ubah akai. Dan musim lang patho marcun lampung dikuk. Burtu humpung ipo na dikuk. Iklik ma dikuk lambak padi ya Allah. Telahi mirah tetu langit ka hitam ya Allah. Ucap bro akai. Mano ita mau la rumah. Kan dah buka pintu tebit. Nyokon, tu pintu. Tok pintu, tak takut hati. Aku muhai berah, tok pintu. Tok pintu mulit di mana lah rumah. Jipo kono, ipo gede, kabeh itu, tu perimbek, berat aja bengeh. Alia mari kai tipak, alia nak didipi kai tipak, liaki mana. Kan mana salah, hanya dah duit. Nyolik mata bawa rumah merempak mana kagak hak lang rungkit dapur nyoh kadu. Nyan hanale ka berat jaju bengen geluh bulai mana geli. Abe biasa rumah bulainya po rumah bulainya abe luon mana. Cok mana tipak royuk mana. Kele mana pakon ka uri. Sina ku pajuh berah nak tinggal boleh. Sina berah pajuh geli. Yang sina. Boleh apa? Poh gop, tipak gop, boh gop ya yuk. Nyakai. Kaji ubah kayan. Bubuk set poh binatang. Sayang. Pulau miong yang kucing ya tawafina ditawaf sekeliling kamu. Binatang paling manjang rumuk min kucing. Atau kata delung salah katroi. Baru tak semayang kaingi yang waktu atau bantuan tak semayang merokon. Ingin gitu. Pai miong. Yang waktu tak dua rapi pilih, dua telemung. Yang ledong gecok. Gemak pada kuam yung puang. Pacar tahiyat le om. Kali miong tengok tu mayang di mepoh gok we. Apa bro kai? Mana ko kai telemung long, bahina gede miong, bek roy. Ani iwe pah 1 jut. Ejak krong dah. Ilop jura likut. Nyam nyokai lop
Menyokat aduk dah yuk kam kurung. Nya menyokam kurung hana doa bayang li. Tapi ben ni alih ada likak pati semayang. Bak baina dia baina. Ben tu tiblah baca tahiyat tiblah mak ulami ong ba. Baca tahiyat ju. Insya-Allah 5 minit mati. Tabayang kaitan mang wilayah mematikan. Sayang mi ong ma. Nepegale Nabi mi ong yang di tawaf sekeliling kamu. Maknanya manja. Manja. Bebopo. Nyo nayah kan? Mandum nayah kan? Nayang kam ningai kan? Mudoa kayah yang pernah gemuk getepot punggung kebe dengan punggung lemuk. Cikalan punggung kebe jamun. Putih-putih kena dalau. Truthly. Dang belang. Wiyali. Wali. Kuma lemoy. Kena apa deh. Buat draw ke jamun. Ini yang tepot-tepot lemur kam ningai. Yang tepot-tepot kebe kam ningai. Segala mi tuntut le kebe dengan lemur ro kiamat. Tanya anak liang jaro laki Allah. Ya Allah ne pemaaf kesalahan ayah lun. Yang kagepoh-poh makhluk drone ya Allah. Nah mana. Mendoa kurang cik. Nah Nabi Adam mak. Nabi Adam getarik tulang rusuk le malaikat. Gepejit Siti Hawa. Kan Hawa. Hawa. Tanya orang Aceh merah haba. Siti Hawa. Fihim. Pada Ibrahim. Ismail. Ma'e. Hanjur menago. Siti Hawa. Lih nu bejit Siti Hawa. Gebedah Nabi Adam kata yang. So kata. Lun Hawa. Kesau bejit lah Allah. Kedua Kulun. Umnya kulun jawab lun. Aik lun. Masa urinang jawab ragam. Lun jawab lun. Aik lun. Awajik lun. Ke Nabi Adam awajik lun. Aik lun. Lun jawab lun. Aik lun. Hawa jawab lun. Adam jawab lun. Hawa jawab lun. Dulak-dulak hantam jak. Duduk Nabi Adam beda. Yang kinan terjadi. Laki-melaki bakal mewagam. Nya sempat Siti Hawa beda. Kabih nak buat dun. Kamu adu air mah preh. Mesekat truk. Truk leurinang assalamualaikum. Waalaikumsalam piu. Panami ya laki. Makaji hana ku bedah Siti Hawa. Nabi Adam yang bedah. Dia bedah Nabi Adam langsung pingin mat. Langsung pingin mat. Bagaimana mat Hawa? Kagana teguran. Adam be ile sentuh Hawa segolom tunai jelame dile. Bagilah jelame ile baru mat Hawa. Kejauh Nabi Adam, ya Allah, puta jelame Hawa. Takkan me dalam syurga, yakut dalam syurga. Dubarjat dalam syurga, dumpul dalam syurga, putra dalam bayi ya Allah. Kejauh oleh Allah, ya Adam berselawat ke Muhammad. Dalam riwayat 20 ke, dalam riwayat 30 ke. Duduk, giyu selawat apa nampak halam. Giyu selawat di Nabi Adam. Hana truk apa nampak. Putuh ke Nabi Adam, ya Allah, dun sambung lom. Yang kinan asai mutang jelamin. Mungkin sampai nuhak naik hanaklah. Awak Nabi Adam tak yu selawat, tak apa nampak habis. Payah ke sambung. Maka inan kakak kamu mutang le, ke mana mutang mati menama tunda. Maka haji selawat ke Nabi Muhammad yang ke jelame pernikahan Adam dengan Hawa. Seandainya hana Nabi Muhammad, maka Nabi Adam hanjak gemat Siti Hawa. Hanjak ke sentuh hana selawat ke Nabi. Berarti Nabi Muhammad nyo mahai. Lehnya leh ke sentuh mempajuh tu bah holi bapu turut. Kenang putu biat dalam syurga. Wadah ke putu biat dalam syurga, Nabi Adam, Siti Hawa, mandum, na yang pelom, cincin Nabi Sulaiman, hijir aswad, tungkat Nabi Musa, on kayatin, yang tiga dengan Nabi Adam ke putu biat uluah. Hijir aswad, atau pintu Kaabah yang batai hitam yang. Cincin Nabi Sulaiman, yang datang dari syurga. Tungkat Nabi Musa, yang dari syurga ya. On kayatin ngentuk tubuh karena baju syurga kagak suwet. Ngentuk tubuh. Gepisah kemudian biat Adam dengan Hawa, gepisah dua. Merumpok
ada bukit Arafah. Gekirim salam li Nabi Adam ba angin. Oh angin sampaikan salam ulun ke Siti Hawa. Yang kinan asai kirim salam ba Adam pun. Mana Nabi Adam kirim salam kan dia, salam salam pun love you. Nabi Adam kan mana inan asai kirim salam ba Adam. Alinya Nabi Adam tamong lam surga karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Adam. Nurnya berpindah-pindah dari sulbi ke sulbi tamong. Tebit Nabi Yunus lam purungkot karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Yunus. Selamat Nabi Musa bak kejaran Fir'aun karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Musa. Selamat Nabi Ibrahim dalam kobaran api karena Nur Muhammad bak sulbi Nabi Ibrahim. Nur berpindah-pindah dari sulbi ke sulbi. Sehingga nurnya itamong dalam sulbi Abdul Muttalib. Kenan itamong nur. Dalam sulbi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pada malam bermimpi. Itu biat cahaya dalam sulbi ganyan puet boh. Saboh cahaya tumbuh langit. Saboh lam bumi. Saboh matauro tubit. Saboh matauro lok. Puet boh cahaya lam sulbi ganyan lalu po. Bengah gak tanyang mbak urang. Menyodile pendeta, menyodina ulama. Pemakna lumpolun beklam na itu biat cahaya lam sulbi lun puet boh. Taboh ulangit, taboh lam bumi, taboh matauro tubit, taboh matauro lok. Gejawab masanya, ya Abdul Muttalib, lam sulbi gata nasidro cuco. Cuconya akan dimasyhurkan donyanya dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dari matauro tubit, tapi matauro lok. Ingat Nabi Muttalib, pandai cuco, long anak kurang. Gem kaoi. Gem kaoi. Ya Allah, Nabi berlahir anak agam long tidro, menyolahir ente salah tidro long sembelih, long kurban. Lahirlah Abdullah. Yang kejut Nabi pernah gekeun, ana benut dabiah, lun keluarga sembelihan. Sembelihan pertama kakek lun Ismail, sembelihan kedua ayah lun Abdullah. Watalah Abdullah, nur dari sulbi Abdul Muttalib berpindah ke sulbi Abdullah. Nur bunuh. Wata karaya Abdullah bacut kagejak-jak Abdul Muttalib payah peglah kaoi. Sebab menyalahi Abdullah payah dia tabok. Petaho teman mana? Sayyidina Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah, Abu Talib, 10. Gedanyang Abu Lahab. Nyok pu ayah yang kanam tahu mandu. Ayah nak kaui na nazar. Apabila lahi adok yang tuluk tirotu, nya salah taboh akal long sembelih dong sia. Ke Abu Lahab hanya cok lang kawan. Nyam nyocok lang kawan cah lain. Cek kena yu ah. Mangki bancit pegonan tulis grok-grok soyang roh sia. Kiban Abu Jahal cocok dah. Cocok. Yang menyocok lang kawan jangan lain target itu luar dia. Kagu pegadenang gok-grok tarik ban tarik Abdullah tu. Ke Abu Lahab kabdoi jizi. Yang penena karuh jian. Kemudian be Abdullah anak tulut lun, anak kesayangan lun be ji be. Menyuruh ji si be, nyuruh roh si be le. Grok tarik kedua Abdullah rolong ke Abu Jahal yang hanali kedua go ka ni lom analian anjut beji grok gele tarik Abdullah rolong lega grok man lega Abdullah ke Abu Lahab Jahal tubit anak bodoh yang grok-groknya cipele roh nang luar ya tubit juga kedule yo meramah tu yo duduk tubit mendu menajar dia bedah Abdul Muttalib gak tanya segala. Nyok iban cara yo, wate grok Abdullah haru yo. Malhega Abdullah haru, wanyo haitim li yo kiman cara? Ge jawab masanya ya Abdul Muttalib, belo unta sertuh boh ganto Abdullah. Adi bek jadi si apa gantong unta. Pu belo harta Abdul Muttalib, belo unta ganto bek dia. Nur dari sulbi Abdul Muttalib berpindah ke sulbi Abdullah. Maka ji Abdullah te kerja nang Mekah, hana urinang ya hana galak.
Mencahaya nur. Cuman Abdullah wate gejak tertunduk kan. Hana kalang-kalang. Urinang hei Abdullah. Berapa kan? Tak aju. Tanya. Bang, empat long. Cái bang. Nah, pernah ngabang không? Kon, aku fikir boleh ngadu. Tidaknya menanju Abdullah tidak pemalu beliau. Sampai duduk wate karaya dia pernikahlah dengan si Raurinang yang bernama Aminah binti Awahab. Nyan piurinang sangat pemalu. Sangat pemalu beliau. Tapi duknan kagak pegat biodata Abdullah dengan Aminah, orang dari keturunan suci-suci, orang yang pegah mak Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Cukup sakit. Cuma memahami hadis apa? Inna abi wa abaka finnar. Bahawa sungguh bapakku dan bapak engkau dalam neraka. Hadisnya baca apa? Ipura cuma Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Padahal ayat ikut dalam ayat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak mengazabkan hamba-hambanya sebelum mengutuskan rasul. Padahal menyona ayat itulah li ayat. Tapi pakan tega ya pegah mak Nabi ayah Nabi dalam neraka. Sampai dia pegah mak Nabi ayah Nabi. Tamu mak tanya tanya pegah dalam neraka tak ada tua ego. Takit. Sahabat geduk-geduk bercerita tentang Abu Jahal. Disebut Abu Jahal. Lewat dia anak Abu Jahal Ikrimah. Ke Nabi, wahai sahabat, bek ceritakan Abu Jahal di depan Ikrimah. Jaga hati Ikrimah. Bek sebut-sebut Abu Jahal di ke Ikrimah. Jaga hati Ikrimah. Dupnan Nabi hangga disebut Abu Jahal ke anak jaga hati. Itanya orangnya mak Nabi ayah Nabi dalam neraka. Hana jaga hati Nabi. Baik lagi yang akai. Baik. Aminah dengan Abdullah yang orang keturunan suci-suci. Orang udip dalam masa ahlul fatrah. Masa kosong rasul. Lehnya Nur. Dari sulbi Abdullah berpindah ke rahim Aminah. Bulan Rajab. Sini bilang pada bulan dalam kandungan Aminah. Rajab. Ulam. Sya'ban. Ulam. Ramadan. Syawal. Zulkaadah. Udul Kifli. Zulhijjah. Mahram. Safar. Rabiul. Ada bulan. Ano apa ya? Maret. Yang gue ingat. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah, Maharam, Safar, Rabiul Awal. Padung bulan. Si kurang bulan lang kandungan Aminah Nabi Muhammad. Ahwate ke kandung ke Nabi, Allah gejuk mukjizat 7 buah mukjizat te kandung ke Nabi. Mukjizat yang pertama, Aminah mengandung hana rasa sakit. Nyan mukjizat. Te ke kandung Nabi hana rasa sakit. Karena lang kandungan Rasulullah. Aminah hana hawa siapa hana hawa. Beda Aminah tanya. Ugro hawai boleh malam. Bedah lako bibi jong boleh boleh gluak kenang mon. Lako bibi boleh dada 16 ne pek ne tinggal. Abe jong Bele so purno baurinang. Hana nya Aminah hana hawa siapa. Hana hawa siapa Aminah. Aminah ke kandung ke Nabi, kandungan hana meri, sakit hana terasa, kedatangan Nabi, kedatangan malaikat, dia pegah kabar-kabar gembira. Makanya menyaurinang dalam mengandung melumpo ke ulama, melumpo ke aulia, nyalang kandungan bakal lanjut ke anak yang mulia. Hai tengku wadah mengandung lumpo ngongkon. Ili ya zeb ngong bu. Pagi melehin lumku kira-kira. Makanya Aminah dalam mengandung lah juga ruk kabaran-kabaran. Ya Aminah, lang kandungan gata siro Nabi. Ya Aminah, lang kandungan gata siro Rasul. Ya Aminah, lang kandungan gata siro panghuli alam. Akan dimasyurkan donyanya ya Aminah. Agak-agak kabaran ruk waktu mengandung ke Nabi.
Alian cahaya, kandungan Aminah bercahaya. Makanya nyo mandum pernah duduk dalam kandungan mak. Bere don mak puan wajah ke mak, puan wajah kana. Hah? Awajah kana. Nak pernah duduk dalam kandungan mak? Pernah padung bulan. Si kurung pudan baju. Pani mata ba? Pernah baju dalam kandungan mak. Darah kuto mak. Bahasa lain darah hit mak. Ngampun dah baju ngentalo pusat. Kan ngam babah, kan ngam babah tanyo lang kandungan getuk, hanatah babah teh. Yang paju makanan ngentalo pusat. Tarik, hisap ngentalo pusat. Pakan tengku hana paju ngam babah lang kandungan mak getuk karena bek tepeh lidah dengan darah kuto. Karena lidah tempat berzikir, lidah tempat baca Quran, lidah tempat meratib, lidah tempat meselawut, bek kuto dengan darah kuto dalam kandungan. Dam kandungan kan kagak pelihara bek kena makanan haram, pakan dua roti wate trupeng bagah-bagah necok. Sayang seribe sayang ya Rab. Pakan sayang. Nepublo iman, nepublo kasih sayang, iblo syurga tanyo wartuh ribe. Wartuh ribe yum syurga Allah. Terawih, nejak, tahajud, semayang, witir, semayang, puasa, bulan Ramadan, sawo, bedah, uro, cendro, buka puasa, support, harap-harap, ba Allah menumpuk syurga, han pubut li kesalahan, wadah truk orang jopeng wardoh, tu sud mata ke mata biung. Rendah tak syurga tayo. Rendah tak syurga tanya. Iblo le urang 200,000. Urang Palestina, tentera Palestina, wate gemu perang getup muka ne mata yang dia. Kan ia ke Yahudi kan. Tapi getup muka be mudah ipujo. Madam menyoduh muka kan mudah ipujo. So tembak pesawat, lung. So tembak motor tank, lung. So tembak komandan Yahudi, long, so tembak, maka irunya getuk muka be itu hodunya. Jadi menyokat getuk muka mandu hanam so tembak, hanam so. Jadi hana getuk so pujo. Jadi menyokai pujo, gak ada ikhlas. Makanya urungnya tuk muka supaya mengat ikhlas dalam perang. Kan ia ke Yahudi kan, nya ikhlas dalam perang. Nya urung Palestina. Bedanya yo, so tembak, long, bertohlam. Langsung long tembak. Beda orang Palestina, ika gedang, ika motor tank. Gepa anco ule, gepa anco jaro, gepa anco perut, gepa anco badan, mandum gepa anco. Padahal bak diri tanyo mandum mahai. Ule mahai, jaro mahai, perut mahai, tapak mahai, paha mahai, mata mahai, punyung mahai, mandum mahai. Tapi pakan orang Palestina gepa anco yang mahai. Karena balasan lebih mahal daripada yang hancur. Putar balasan. Syurga. Cocok. Sesuai. Gepanco cocok. Karena balasan lebih mahal. Yang aneh tanya panco. Cok peng duardo, panco badan. Pardu. Waito. Seharusnya kajian daduk tak fikir. 5 triliun kapeduk peng dikelun bekkah yak publo syurga lun. Percuma mantan longkalan bak TV, bak media-media longkalan orang Palestina dipanco badan demi mengharap syurga. Pakan orangnya kapanco badan lun juga peng luar tu. Pakan kapanco badan lun ngempeng leher tu. Pakan menyemati lun sehingga ginjuk lun dalam neraka pakan. Pu bangkah lagi katanggung jawab rezeki lun. Pubang kakah kakenan jamin rezeki long selama udip lun. Cuma 200 sangat kajuk yang gadah kaju. Fikir mak. Fikir ayah kasih. Baik dah malat le nyodonya kelak kiamat. Pingat berangkat saja pingat lebih ingat tengok gerot tu. Bek publau syurga bek. Mahai syurga mak mahai bek publau syurga. Bek publau syurga. Nyo kurung Palestina keikhlasan dalam perang. Orang yang gepancu badan, balasan cocok surga. Bek pancu badan dengan barang murah.
Yan, tayo duk lang kanongan mak ti kurang beleun. Negasi sayang ke mak apa? Mandum nama, mandum nayah. Lepas tak susah pema mengandung dari belen full hingga keluar. Belen kedua gohlom mentente. Belen yang kele mah nyata. Belen yang keput le urang tanyang. Belen kelimang kala pehawa. Belen yang keenam sakit lam tubuh. Belen ketujuh makanan gobba. Belen ke-8 sakit lam tulang. Belen sikurang bayi keluar. Oh lahir gata ne timang ne cum. Ne ikat ayun ne duda gata. Kurang belen lang kandungan mak. Belen sagoh mendente, belen kedua goh mendente, belen kelih kalemah, belen keput kalau urun tanyang. Belen kelimang kalau hawa, kahawa jurubok panggang. Kahawa sati matang. Macam hawa. Hawa boh meriayai gidang ilmu. Macam hawa. Beli yang keenam ka sakit dalam tubuh, beli yang ketujuh kai me bui kan, me bu. Me melinum pui kan, me penuh. Pokoknya me adanyan. Nya menyo me adanyan boleh. Pakan dengku pejit na me bu dengku. Me bu nyan mak karena beli yang ketujuh bayi ka berbentuk. Berarti waktu ka berbentuk rasa syukur berarti gemebunyan syukuran gekeun. Syukuran karena kamu bentuk bayi. Kamu bentuk bayi. Jadi medebu menyone mebu nempe siju beok darah barunya. Be nempe sadua ngejakrong. Ladong kecok darah baru pasal jakrong sadua le pu 5 6 7 lagi jakrongnya tehak menambu bagah lah hei. Nyam nyuruh kulung neknya lah jagrong lung pasal. Hancur menan. Tapi menyonan najak petijuk, ne petijuk darah baru. Neme berpade, neme tepung tawar, neme bulukat, ne peduk ngalinto, ne baca doa. Ai teng kalau long me berpade hana thau petijuk. Na tungku kundang yang hana geja paki, ne baca gero naju. Puta baca ne cok berpade ne kerap bana. Cok berpade mak ju bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak baca bela bacu be bagah habis. Habis nak baca rabbana melimanggon nak cok berpade ne play ada darah barung lintu. Dua. Nya nak cok iya. Rabbana law. Bismillah. Berayu tan baca fikir data third. Asa kam sing kaja. Fikir lawat tung sejuk beres ti cuponya. Ai rabbana menduma. Nak baca melapang gong karena lapang gong rabbana. Yang nak cok iya nak bersejuk mandua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam nak play im terawat. Nak play ayu teteh nunggu imam sallallahu alaihi wasallam. Pugu imam ho bubuk kena hana hamil lelong. Tun ju sama mendum. Play mendum ju. Yang tak ada nak play selawat. Tengku kabeh iya pula blukat. Tapak nak blukat. Rabbana lam. Baca menduduk-duduk go je begas habis. Cok melukat juk ke darah baru pajuh huruf. Lagi belukatnya lekit menang lekit memandua ke pisah-pisah apa? Kalau persejuk tanpa jarah apa dah? Ya dua bat saga bedah pormoh kagak pergama umplok. Bantah priak lercoh rabbana. Yang ku takut singah maju persejuk dalam ilam. Me, no persejuk Honda baru long dia kagot tinyo. Kaime dan muda berpada pulut ime tepung tawar rabbana ju. Pada ne pegak tepung tawar ne kun ya Allah ya tangku, nyo Honda nyo be pe inang ya Allah. Mi be mana mi ai. Nyo Honda nyo ya Allah bu ime musujid be ime bawa termum. Hai mi doa le jumi ai.
Mata Aceh you abu jerai ni. Baca Rabbana. Boleh. Rabbana ajit baca. Cuma menyokap bibit hawa petijuk jak menumpuk gure. Tanya mbak gure, tengku, apa baca tentang mak berih padi. Mak berih padi baca selawat karena berih padi daripada Nur Muhammad. Oh menan. Mau tamat ia tepung tawar kita baca. Allah maskina gaisan mugisan hani'a mari'an sahan amman katakan tabakan mujalidan daiman ila yaumiddin. Salamun qallam min rabbir rahim. Petiju apa ke? Petiju haji. Allahumma hajjahu hajja mabrura wa sa'yahu sa'yalan tabura wa tijaratahu tijaratan lan tabura wa ibadatahu ibadatan makbula. Punya petiju haji. Bente petiju haji macam doa hamil. Allah menjelhamal lahamal laik. Mi, ilong haji hana hamil tunjuk tamatit. Menyo hanjit bahasa Arab, bahasa Aceh boleh. Bahasa Aceh mentang. Cuma bahasa Aceh benaput boh. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Boh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Nya bahasa Aceh ju. Nya menyo bahasa Aceh tanam doa pukul 8 pukul 12 kalau habis. Tabak je tu. Ada malam-malam tarawih bahasa Aceh je. Malam bahasa Aceh. Tapi kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kabeh baru mulai. Ya Allah. Ampun galuh ya Allah. Tak kedua nujil ya Allah. Kolong ya Allah. Kubro ya Allah. Nabi ya Allah buga akai la kolong ya Allah. Nyam nyona lako para yuk bacuknya dengan geroi. Ya Allah. Nabi ya Allah anak ulung bujrah mandum ya Allah. Kok gad? Yang kabeh yang mana mandum lebih berselamat iman dong ya Allah. Berselamat iman mak lun ayah lun ya Allah. Kabeh nun pupuin tengah macam mandum. Alang kahawa apu hawa ya Allah. Nabi bi kublo kolkah ya Allah. Kipah angin lom ya Allah. Alang mbak mon dak mena kerami ya Allah. Nyambe ya atu menan ma Allah. Doa be rinci be umum. Be rinci be umum doa. Maksud be rinci mana? Ya Allah, Nabi be ku pegak rumah, be ku belah pinggan, be ku belah sendok, be ku belah glok, be ku belah gelas, be ku belah nyan rinci be. Ya Allah, Nabi be lom pegak rumah dan asal-asal rumah kaji inan. Bayat tro bak sendok garpu ba Allah. Yang kedua, Allah ada hana talaki gedepa. Tapi ada gedepa yang hana talaki hang gobi. Betalaki, gedepa. Tapi betalaki. Tapi cara laki baik mana? Ya Allah. Ada jikan depu upaya berah mana. Ya hanji mana. Ada aku lagi beda data ya Allah. Hanji mana? Melaki ba Allah, melaki. Makanya waktu pesejuk bahasa Aceh boleh. Tentu. Pejik dalam pesejuk nak gebuh bak pinang. Tabiat bak pinang han patah hati put angin 3. Pakan nak gebuh naleng sambo dalam kesejuk. Tabiat naleng sambo sabar. Pakan nak gebuh meh dalam kesejuk. Tabiat meh tetap galak gop. Tetap langunang gempang ana jak tahu. Maka ji urang liu pesejuk tetap anak kuat jak. Makenoh na jak. Tetap korai duk korai rumah. Namanya duk rumah matikan menghadali mitatian. Tengku, pakan lang kesini juga nak gebuh bungong. Bak bungong imata Siti Hawa. Tengku, lang kesini juga pejat nak gebuh budak BO pewangi. Tapi bek letat. Ladong gecop peluk budak my baby ketegon. Ceng, kejepit. Wadah tak cawa kalau dia orang wak mendekat.
Yang jelian. Bacut macam bacut. Catas 3 kaji. Baik sampai mubah iya. Catas macam. Cuk 3 kaji-kajian. Tengku. Kepa keboboh keruat. Kepa wangi. Tengku. Pakan keboh. Pakan. Lalang kata ni juk. Bak lebu lah. Bak lebu tetap lah iya. Haidang iya. Baik nak dendam. Jadi pupu yang keboh. Bak kayanya nak hikmah. Kamu kaboboh. Pakan hana geboh bak panah, baga patah. Pakan hana geboh bau, baga bungka. Pakan hana geboh tanyan, geboh yang gagat tabiat. Nah hikmah. Jadi waten mebu ro ketujuh, ne persiju darah baru bacut, alehnya ne doa kawayan. Anak yang nalang kandungan. Bulan ke-8 ka sakit lam tulang. Bulan ti kurang ka lahir. Pada lahir bayi kena udonya, pakan dakli. Karena iblis dicolek-colek. Yang colek-colek bayi, Ummu Sibyan. Ummu Sibyan yang colek-colek bayi. Ipruh. Imo bayi. Makanya waktu lahir geyu azan. Hai tengku hana uragam taboh dan uragam tengku waktu lahir na lako jiji ke plung yai kena azan. Ne azan li urang inang boleh. Azan na jurinang lahir agam rauneun, lahir inang rauneun, iqamah rat uyah. Leh nazan baru iwalintu. Jok bak melinteh, nyampak senyak kalahir. Kalau lu azan ilung, azan 3 tuk pijit. Baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat pendek. Nyai plung iblis, Ummu Sibyan. Lepas hidungku, bayi yang lahir diperkaru oleh iblis, Ummu Sibyan. Cok senyak baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat pendek nyai plung iblis. Icok senyak lilintu, ipeduk lalemuang lintu. Baca aju ayat pendek, ayat pendek, ayat pendek. Dia kerja ayat pendek, dia baca dengan yang dok-dok. Yang cok lintu, balik-balik PAG binemak itu betul. Lintu, nasib bulan lahir. Mita lintu minimal yang itim sembahyang. Mita lintu minimal yang itu jaga senyak. Mita lintu yang itu me perumoh bak sembahyang. Bek mita yang na moto malamnya perle malamnya na. Haik tablo tamutang, haik tabayu tajuk pulang. Mita lintu minimal yang dan imum malam tarawih. Soate yang tenang. Allahu Akbar. Umma ya Allah menyonya lintu. Uri inang la kampung kang gede kebi tabing thalak soimum. Wah good. Nyo lintu telehe bayi hana sawadan. Azan bayi. Alinyan cok bayi jo balintu berdemak petana mak. Alinyan bayi yang kali lahirnya pakan dimomo kanai colek-colek lebli. Ne petun-petun sampai orang ke-7 baru nebuhnan. Ne hakikah, ne cukup. Hai tungkui no balahe yu bohnan ya pasal ba aku tu. Jut boh junan, bohnan sinya geyu bohnan lagi nan nabi. Nan nabi boh, nan Nabi Muhammad, Yasin, Askal Askiai, Asfal Asfiai, Asfal kan aspal belum betul. Asfal Asfiai, Askal Askiai, Zainal Ambiyai. Banyak nama-nama Nabi. Hai dongku matahana lagi nama Nabi, nama sahabat. Jecid, Abu Bakar, Ali Murtada. Lagi nama malaikat. Jecid, Jibril, Israfil, Israel. Israel dabonan. Liu makawin malam pun itu yang darah baru bang sonan dol yang betul Israel. Ibadah boleh kok permoh lah kama mak ada mo. Kepu kada mau kena ka malaikat mau lah kama. Malaikat ke nagam ke ninang kan kunsa ibu nang kena malaikat yogop. Iji wadah nebuhnan nak lembut ile. Sonan Ridwan jaga surga. Sonan tabaniyah. Nan lagak mampu ngeri. Bonang kena malaikat. Tengku mesulung bohnan tanya Allah je harum. Tapi menyonan abdu je Abdullah.
Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, Boh Abdu, boleh. Tapi punya langsung, tak boleh. Boh Abdu, punya nama-nama Allah, nama sifat-sifat Allah, Boh Abdu likut. Tengku, masa anak kubuh lagi nan Nabi, lagi nan sahabat, lagi nan sifat-sifat Allah. Kubuh nan lagi ulama, boleh. Boleh ke nan ulama. Muhammad Amin, Muhammad Mudawali, Muhammad Jarjani, banyak. Muhammad banyak na ulama. Ibnu Hajar, pula banyak na ulama. Setet. Rawyani, cocok raw. Nan Yah Zakaria, nan Purmoh Mani, nan si Roy Yani. Cocok kan. Rawyani nan ulama yan, Rawyani. Tengku hana lagi na ulama minimal belagak makna kajit, belagak. Salsabila, mata air surga, Zakia, zakat suci, Tazkiyah Zahura, kesucian sekuntum bunga. Yang laga-laga mana pilih? Baik hanakot, sonan, ju'la, semantung. Kelelawar yang hulawuyuk mah. Mengkejut tip malam kada berembuk kau ni. Cocok dengan baik bobonan kengkon. Bohnan ura ketujuh. Le bohnan cukup. Puduk puduk gapa, puduk genting, puduk cermin, jok patungku cukup. Le koh dengku pasalang Jo dengku kejep, memang belah ura huak dengku ngau. Leso yu boboh le lang uwan. Hana ya boboh lang uwan. Tahu bagahan? Ana yang na alun cukup. Boh lam plastik, me bak toko meh, yu timang, gehon 3 gram, blomuh 3 gram, gehon 2 gram, blomuh 2 gram, hana pengam blomuh blo perak, cok meh ada kala perak, puo sedekah fakir miskin, ube gehon ai deng senyak long gehon 3 kilo, jangankan tak blomuh jelah memai gulong lah rengku. Nyan ne pubut na pahala ne tinggal hana dasar. Cok mentang kagak tanam, cungke tanam, betetet. Yang kelai ne si hakikah. Si hakikah yang agam dua boh kameng, yang inang taboh kameng. Hai tengku hana kusi muruk-uruk jut belennya ti taboh beliau ke ti taboh tu boleh. Hana ti muruk-urut. Si saboh-saboh sapat jut boleh selama golong balik. Undang tungku-tungku you baca marhaban. Peihnya layun. Marhaban, 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 marhaban ya nural aini. Marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini. Baca marhaban. Tinyak layun. Boleh. Tengku, mesti hana tak hakikah kiban. Setiap anak yang lahir tergadai. Barang tergadai di tubuh. Di tubuh. Bati menyohana nasiah hakikah. Ura kiamat dituntut le anak bak mak ngayah. Mak yang mampu, ayah yang mampu. Bati tengku mesti maklum hana getik. Kelung jamun ayah pih hana getik. Tapi mak kam meninggal, ayah kam meninggal. Pagi maklum dekat tuntut. Long dakwahnya, long sia jut, sia ju. Tapi sia mantang kameng, balik cukup. Tak ron cukup namanya pada kamu hiplung awakmu. Alnya balik pegat marhaban. Maksudnya BPH layun. Patah yang gok man. Tetapi layun nak ke di biar luar. Iku lewat juk sedekahnya anak kepadup ka layun tu. Sia hakikah mentong balik pegat-pegat kan. Ada pegat marhaban je BPH layun. Yan. Yang menan mak lang kandungan danyo si kurang belin jaga mak jaga ayah. Drone lako ne sayang ke mak bek ne nomor satukan purmoh daripada mak. Ne kalan mak jeno ki Bandung sayang. Sayang ke mak lako. Kedi wate belum puasa jo mak puo nafkah. Puo bak mak nai woro raya puo unibi sebapa. Unibi hiblo 2 be tengok.
Ipuana put rumah tabah la ko tiro nam punoh enmek. Muhammad put malam. Berhama di kampang abe bejuh nam ni. Ane abe pa awak rambut. Batat subhanallah. Watai ya awak laki manok dua boh. Kelema haji ukur abe kawali. Kawakah kam tamah tangkana abe. Kapuau nibi sebapa warbe tengah pangkai kapajuh dalung runa. Wa bama pemulia mak. Drone lako ne pemulia urungci. Ne bela pupu yang mungkin ke urungci. Ne pegak rumah mak. Ne kala ni no rumah perumah. Perumah lang ase. Mak. Kipas angin mak. Pai ada tepat-tepat baru itu yang udip. Tempat mak. Pelumbu jamun. Tempat perumah. Bekaper. Mari pasal baja perumah. 2 pintu. Mari mak. Pintu pihatung lagi. Allahu Akbar. Bakman mak ka bekah-bekah semen, tegak tagun tahu kaya metipak semen bekah haki. Bak perumah keramik marmar, mano perumah ngan shower. Mano mak ngan timan ti pecah. Yang nak kaya bat tengok. Dalo timah ke bom sabah kam cucut. Namban mak. Perumah mewah. Perumah Honda NMAX minimal Vario. Mak ho lanjak ngan dapak. Ana Honda. Ada tablo Honda dia kata kubah Honda, nyo ngememe mak ana. Silap perumah online. Silap mak kam sambung-sambung untuk ibu. Allah. Baja perumah morto jorto. Baja mak baja kebayak jamun. Takwa hatu relate takwa tahyub. Tabai. Nah baje bak beringan jamun kau le uyuk. Allah. Tata kalan mak wah. Bungong ok perumah tari-tari. Bungong ok mak karet. Takkan menan ke mak. Cipu senang mak, cipu senang ayah. Gebuka pintu rezeki lah Allah. Tapi mak tantanitna mak. Tantanitna urunci. Tapi menan-menan. Long paling menyedihkan kalau ingat sabuh kejadian. Megang, benar salah le megang mini. Lon motor penumpang. Tiba-tiba na orang tutup motor di depan. Ipedang motor. Li pedang motor ijak bina supir. Bang, nepua maklum saya gampung bulan. Get. Bai pehah motor kama langkadaan buta. Yang membuat sedih long motor droi motor mewah kurang cik posisi buta kepikir dia motor haik long bayang tampi nohai dimegang lam malam tengah raya orang cik yang getren gemak-mat binti motor dodoi kele supir hanjut long cok bang kana hana puha puo dodoi motor long berangkat nyang kagedeng orang cik yang kagemat bak rak lenan long berbaik sangka mudah-mudahan selepas long berintat tapi nya wallahu alam hana long kalali tapi membuat sedih long ada long kalam posisi beliau mata buta maka ji betingat tanya abang sekian banyak domba jalan tak kalau urunci getun sedekah keso yang kan gejak lam langgop gak tupah semula krut muka ditintai leuro bungkuk dengan badan putih dengan bademi kana hana orang cik yang gemita untuk dempuk-dempuk gerogah nak. Ada gejak babak khauri mentang gupua kuih-kuih lam bijah kana. Gerogah pajuh. Gejak bak beut naik kuih bak beut gupua ke tak kana. Tapi hana orang cik yang kedro tidak. Tapi pakan tanya orang cik anak tanitna. Hanjat tajak mak pejak. Gemat bak jaro 2 krek ge pejak. Tapi balasan tak peluang. Tanya ke sulung boleh mak. Timang tun ke sulung buli mak, timang tun. Tapi orangnya wate mak katuha, mutabah bungkuh bu hai tu metro rumah. Tanya dua bagi dia main chip kira 20 put jim minan. Peng na, bla chip. Maka anda bla bu tabah bungkuh tapua ke mak. Mak, pe mak baju, nyopat mak. Ayah, pu ayah hana. Kadang-kadang tanya yang muda-muda kata laju. Belum mata ba intak ke cewek. Belum minta ke cewek. Mak nak biasa puas. Tanya nak apa mak? Mau dia mak? Hai.
Nah hudi pananya bodi lain hat. Ibn apa hana pi hai belau. Jadi dak ajet bek menan abang, bek menan abang. Berangkat so ajet dah sayang, igop nama dro, tanyo nama dro. Gom nayah dro, tanyo nayah dro. Apa senang mak. Cina abang-abang geblo Honda 5, geblo hatta geblo Honda. Kahanan pe mak. Awalain pe. Meme likut Honda awalain. Mak aku kalang dalam belang. Sinya alung. Duduk nan hati urang cik. Nabi Musa. Ketanya oleh Nabi Musa ba Allah, ya Allah, so nganlung lam surga ya Allah, so nganlung lam surga. Nabi wata gelake kan aneh, masjid tanya kata mau surga, agak nyangkan, ya Allah, so nganlung lam surga so. Dijawab oleh Allah, Musa, kalian legata ngan gata lam surga yang lewat di kegata. Melewat di Firaun muda. Genging tu nyen ngelun. Orang biasa. Gikuti tu getetot anak muda tu rumah. Rupanya tu rumah anak mudanya dipegat makanan, ditamong langkama, ibi makanan ke sira orang Tuhan. Mak ai rupanya. Isulung-sulung bu makanan ke mak. Babah mak ayah mak abah. Duduk katanya oleh Nabi Musa, soyo maklun. Mak kata, nyo maklun. Pakan babah mak kata. Maklun wate awal sugolom lagi nyo ganyan awal wate gak suge. Na pernah lung dengar doa ganyan, ya Allah, menyapabila hana lelung tingah, Nabi anak lung ya Allah bersapat dengan Nabi Musa ya Allah. Nyan doa maklung tapi kelung. Watel deh long dengar bahasa jamun. Tapi jino mak hanali gak disu. Mungkin mak babahnya gelak kelung bertapat dengan Nabi Musa. Dijawab Nabi Musa. Nyokulun ke Nabi Allah Musa. Senang mak bagi dengar meninggal. Rupanya doa mak kana anak metun. Yang kejik rona mak kana buka-buka doa. Baik nak kengkun age bui age iblis. Baik. Buka doa kana. Maka dia anak-anak sayang ke mak, sayang ke ayah. Nya mati kurang belin taduk lang kandungan mak. Alinya lahir ke naudonya, baru ketanya ke semano 5 tahun, ke bibu 5 tahun, ke jaga 5 tahun, ke rawat 5 tahun, ke jok tikula sampai ke dewasa raya laganya, tanda kasih sayang ke mak. Makanya nyo ke Aminah mengandung hana rasa sakit. Kedua, mujizat gebila Allah ke Nabi watelahe. Watelahi Nabi hana bersimbah darah. Yang kelih, watelahi Nabi tersungkur sujud. Getangah Nabi ulangit, ummati, 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 ummat lun, ummat lun, ummat lun. Alinyan yang keput, watelahi Nabi Ka'bah di musuh. Qul ja'al haq wa dhahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Qad ja'akum minallahi nura. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Di musuh put boh sudut Kaabah bengah lahir Nabi. Bate senang lahir Nabi, senang bate. Maka orang Maulid gayu selawat. Te mak-mak selawat te bongkoh-bongkoh bu Maulid. Kamu ragam mate duk-duk baju bu Maulid selawat. Urinang taracut selawat. Salatullah salamullah. Selawat. Ba'bah selawat. Oleh lempoh gop. Ala taha Rasulillah. Yang nganggoon bak ruangan. Selawat yang banyak. Kaabah di musuh bengalahi Nabi. Maka giyu perbanyak salawat. Alia yang keenam. Halimatus Sa'diyah. Salah sabuh payudara beliau hana. Leh. Gepumam Nabi tumbuh balik. Yang ketujuh, mujizat gebila Allah telahi Nabi. Iblis halepah di ulangit. Bengalahi Nabi halepah. Ijak syaitan dengan jin metun. Ilepur ba iblis. Iblis, apa halepah ulangit. Pakon, halepah. Baik kapah ngangkon cibawa kai. Nek kera nak kalau kau metun. Citetat apa sebab? Iwet syaitan dengan jin. Itetat terus nanggro Mekah tumbuh cahaya langit. Iwalah jin dengan syaitan. Iblis di Mekah katanda lahir tanda-tanda rahmat bagi alam. Kun iblis to manusia.
cahaya tumbuh langit. Hana li tengok musibah raya. Ji kli iblis beraya ikut. Makana yang nak kli bengal lahir Nabi tok iblis. Lain mandum senang. Urang kalau kepeng mulut ke kli, hana payah tanya yang thoganya. Asal kamu thog aja. Asal tak cerita ke Nabi kau ke yang kamu thog. Iblis yang nak kli lain hana. Iblis mak 7 mandum. Komandan. Nan laga-laga. Dengar, tu boh nan tengok tak boh. Lakis, walhan, awar, dalanbur, matrus, dasim, batar. Lainna laimbut. Lakis, walhan, awar, dalambur, matrus, si dasim, si batar. Si lakis ngai walhan yang goda-goda urung wudu. Asakana urung wudu kat teruk. Duyu. Apa kayu? Yang le cuma bau rinang. Karena le alas bedak. Angkajo rinang holang ja me nyaring rah pingambil. Asana wudu uat bedak liang. Atau rinang cik nyambu nampak berahli kakak ho nem jejak ju tetep mati geror mendum. Yang kana solek boleh tapi kelakor baik gegop. Iron menyonajak kauri berutih dari jangan lakau berutuh hui. Pakan menang lakau. Nyo singah menyonajak bak kauri dari sertuh ngalakau sertuh apluh. Bak kauri tari ilmuh berlebih tadi. Sok baja-baja gamis, pakai bedak-bedak, boh lip-lip, sok tatah cek di samping. Kelakau ho ya kelakau kagot tunyo. Pak merampak kelekahan. Dumpu salah, tari pitalah, hana tari pitalah, naim lah salah. Kebuah dengku kelakau babeh tari. Kan puji meno. Kita merokon. Lakau diam-diam minta malam kamai tiap polam bulan. Nak pergi sama tu, kalau mana ni kat ilhab dom. Dia kena hana sakit pun ilau. Gaji ron mak pakal menan. Namangoi kelakau pakal menan. Eji watai lakoi ni begli. Mia sekat ego sikat mendua, mia hana mendua. Mana pakai menan eji kelakau. Eji kelakau segi sediakan berjerah berlagak. Nyokor menan-menan ju murah ju. Kemampu menan-menan ju luar dah kepegang menan. Halah mata kalagot. Hanjut dah menan. Sina nak pedah ok ba urang sanikah 70 thun dalam neraka. 70 ribu thun dalam neraka sini. Kaju rinang hati-hati mak. Yang le kenang godau rinang. Pak boleh keneng. Atau boleh mata boleh kun shadow. Mino shadow belanong kudu. Kudu pu nambah abah. Kerja urang solek gop peng hana berkat. Hala-hala peng hana berkat. Karena gabe gekrih boleh keneng gop. Payah krih boleh keneng harum hukum man. Nyo anak krih. Ada kabeh krih mendu kabeh gekrut, kata dia boleh kena. Nah, baru cok sepedol buh lain. Hi mirip tabang sepedol ke mirip hitam. Nya leuboh jak kauri hana tinggal le sepedol. Pajoh bu yuk teratak seuam cok serbet tampoh. Hana tinggal le sepedol lah. So yang kalan so yang penggok KM. Kepekeh dari duduk setiap lakor nak awal bandil lakor. Pakai mana muka agak mia pejoh nu. Rupanya sepedol kabeh hijam sabah muka. Kerja untuk kutakalan urinang hana abut gumino. Boh boleh mata. Mesti artis. Nego artis li boh boleh mata ni. Tamulan depi lah hana sabah. Kapa nak pegak-pegak but dia. Sayu abak ron datayan. Awaknya ni boleh mata, motor mewah, hidup motor lagi set, itu yang tak ada baru, tak boleh mata, tak motor dah halikut. Allah Akbar. Yang tak ada baru sampai terus dia ubirun. Terus dia ubirun boleh mata sini tu tinggal. Dia lengan ho sini tu lang-lang pedada. Allah. Terus berahli ron. Kakak ho hai dia pengali dah thot. Yang dibaje dia kejap buat pesta ya Allah. Yang baje ustaz habis.
Nyo baje putri duyung. Jain tak lintu rabaru rina ja iku ragam ja liket. Geja ragam na yang hana pejobu katrongnya. Nang ya kai. Hanali kakuhum rinang nyo kibana pegak malong. Ada menusuk baje longgar-longgar kan sah cina jak kauri. Nyokan tabak long perumah hurung pulan, long hurung mewah, na motor pulan. Ada tu biat tren mata awai tu biat ulai patu ngulai urung. Nang yang galak. Ada yang kleng telong motor SRV, motor HRV. Abu pe apa sih letu nak wah sepu. Takkan menanak lah. Nubah ke dia. Cina sok baca longgar-longgar. Gimana? Kan enggak. Pakai cadar-cadar lebih lagak. Pakai cadar, tak nedang foto hana tahu. Waploh on nak duduk foto bahapi. Mesti roh hana tahu. Ada anak muda cukeh. Ikelengah nak kau guna mata ada meratu thotan. Hai, nyodong foto. Peduh mandung. Di lebak mana pakai daun foto. Pulau mino tengah nak damun-damun TikTok. Angkat yang buat. Cok HP, puduk babak baje, puduk abak yang mak. Joget-joget dengan dasar. Budaya yang mana, budaya yang mana. Allah Akbar. Aku takut gelantir kau cong ujak. Pakan menalek. Baik le menan. Ada jet baik le. TikToknya jeut nak pakai. Entuk nak loloh nak dagung gulai pelik. Ini mula-mula cara dagung gulai pelik. Mula-mula pelik di ramah. Yang manfaat gop. Ati gop umai no tak je tak dagung gulai pelik. Ini cara tet apam. Cocok. Nyokan. Apa dipuduh roy nan. Baik menan. Tanya urinang orang luar biasa. Hah? Baik le. Ia menzam-zam 4 di Mekah. Asal muncul iman zam-zam pakan. Yang cari-cari iman zam-zam tu. Siti Hajar gecok le Nabi Ibrahim geme bini Kaabah bak lembah. Ino baru nak bangunan dile lembah. Gepeduk Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Padahal nak peduk gekeun Siti Hajar. Ya Nabi Allah Ibrahim so yukubah lu nino la lembahnya. Gejauh Nabi Ibrahim Allah yu. Tegakeun Allah yu gepulih haju jubah Nabi Ibrahim. Menyo Allah yu berarti Allah hana getinggalkan lun. Beda Nabi Ibrahim go aju. Le keduanya mah hana teu ieu. Gebeda Siti Hajar gejak Safa Marwah Safa Marwah Safa Marwah gecari-cari ieu. Hana si rempa. Nabi Ismail kepedu gegesek-gesek kenua bak dano. Ipo tu ieu. Watai tu bi ieu gekeun le na Siti Hajar. Zamzami, zamzami, zamzami. Muncullah. Iman, zamzam. Lo nak tanya, supo usaha sampai tu bi. Usaha Siti Hajar. Urinang puragam. Urinang. Luar biasa apa hana? Luar biasa urinang. Cuma karena sering di luar, kak biasa-biasa mencong. Sebodoh jidron urinang cukup lagak harkat martabat. Tapi kan pegadah dum. Baik le menan akhlak. Maka yang solek-solek baik berlebihan han sahudu. Yang pakai lipstick anti air baik negampit. Nyon negampit han tru udu. Mantung kulit mah temli le ne pelungan tapih. Hana tapih bakulah. Bohlom. Kata pegah tapi ni pakai jeut baik berlebihan tat. Yang goda urung uduk selakih ngewalahan. Hana itu me ba uduk lang sembayang aja. Yang dia itu me lang sembayang malam tarawih yang dia imam. Ba kuduk iman. Balap ju. Yang kerja yang dia imam malam tarawih bertih ke balap. Bismillahirrahmanirrahim. Bah berat dan tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad. Allah Akbar. Poh 8 tarawih, poh setengah kurang kali. 20 le rakaat. Alian tu biar bak kedai duduk tu. Nah muda kita yang kibal londe mo madap. Mantap dah nanggu.
Long nyodron dai mom tip malam aku jat raweh. Punya menan, punya menai long patiam tiga hor pok khul ikut. Baru tak kebi Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Dua borak ah, berbia juga awam no. Semayam dah doa tanya. Be tajam, tat be lupia tai wagok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena muda itu kau bincang kau. Ai dah bu, na chan thawui na sah tang. Be lupia tat, be tajam tat. Yang sedang-sedang lah. Nyon nak muda kaji minta peng ke Ramadan. Jak rada remoh lagi sedekah baca tapok, kutapat, boh lamplok, hun imu-imu yang lagak-lagak tu. Nyo lagak tu nunggu imum ku mangat dak sembahyang. Allahu akbar. Ku menggema. Mit pegot. Ladon dia ada imum malam puasa sumi tu burung. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum milik ke peng kampung na. Hai do min. Lan sembahyang ke peng kampung ni hai. Pega min. InsyaAllah kampung ron got tu min. Got tu thon got tu mi hum. Makanya bugot minta peng nak mudah. Pegot ceramah malam puasa. Pegot 3 Jumaat 3. Berarti pegot Jumaat pegot. Undang gure-gure ada je undang aju. Nah, di mangat adem ke dia malam Ramadan. Gebi cerita tentang batal puasa, tentang kelebihan puasa ke cerita mangat. Jak tarawih biasa malam pun penuh melah tahan lot. Nah yang dang terenyun. Malam pun, malam kedua kadang waktu teman. Malang kelek, baju-baju, malang kepung, ku imumnya pihak jaga boleh yang kena gunci yang beli bagaian. Ambil yang ada kata boti. Yang malam pun bak jaro musalla, malam kedua bom sabah, malam kelek Quran, malam keput tampil malam 20. Malam 25 waktu bak jaro ampia. Ada kuih bawang. Malam waktu 7 buruk karah. Malam waktu 8 kagut sok. Malam boleh kurang lalu ayu ka gorden. Pah malam raya ka sibuk. Hana ya le. Na yang jak umlasah si rodo ya cok pitah. Malam 27 cok, malam 28 cok belang. Makanya ci bulan Ramadan ci pergunakan ibadah. Itu mele lakih ngewalahan lan sembahyang. Itu mele. You bertajam, you rukuk baga-baga, you wuduk baga-baga. Lada wuduk ana lele. Wuduk. Anai teman-teman ni, bulan keneng kabeh luruh lang kulah. Yang baru pulih penyakitnya, jak tegur balik. Duk ke menokak. Yang pulih kan. Cana le kai tu me penyakit nan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, yang puas-puasnya. Ladon lah sembahyang itu bang. Itu bang. Yang ia penyakitnya imum. Yang dang imum kena penyakit yang kabeh. Wow. Mam ke imum kali tergebi. Makmum dekat Allah. Makmum baca ayat ibtidah Allah akbar kabir. Imum karagu naik demong ni apa nak? Nyam yang naik demong ni kan abut tanggung sama yang gom temon dah. Halah daripada tahu lang lom juga deh. Allah makmum Allah. Ini puja meno semayang oh. Ho, kui mau meno. Abir dia semayang oh. Makanya yai muimum be pulang le musibah gop. Nah nilai demi laki ngawalahan. Nyalu mak bah semayang. Tulein dah bergalon. Si laki si awar yang pertemukan laki dan perempuan. Yang awar. Ha? Si dalanbur yang duduk dalam kedai kopi, you main chip, jihan. You taruh bola, jihan. You blow aja ketat, jihan. Si dalanbur. Keput si matrus, ya you mupat ulang kampung. Asal kamu kata mong, agak mungkin kot.
Nang dah apa-apa kan. Rawi raga upat. Raunun raga dengki, kita mau kampung. Rumah dah kuat mupat, irwah juga baru gabung irwah. Irwah dengki, irwah ju, itu merumpak iblis lain. Itu yang bagar rabe kan, gampungnya hanti barang. Berada habis. Dua apa rumah kau rumah habis ju. Yang rumahnya cara gara-gara kau kubahnya. Lang gampung na yai kubah raga iblis dan ada porot. Mupat 24 jam. Hanapah ti bulan, hanapah ti pulin, hanapah nyo, hanapah je drot, hanapah. Im gede mupat. Innal ghilal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Kebencian kedengkian ni pajuh malan lagi apui pajuh kaya cu dua bersengak macam anarusan. Blok blok motoy blok gede, blok gede. Tengok dua gerot. Mana tak hana yang bi blok motoy celibut Allah, hana yang bi blok mu celibut Allah, hana yang bi puga rumah celibut Allah, mandum buat Allah. Makanya tapi ke bi belum yang bibi Allah. Senang maya. Nyokon te urung kaya blok motoy ka kamli kelengi ku mata. Najilah norak. Pakai bro. Ci menyona urung kaya belum motor sampai rumah. Me nagak meraya. Pokok Allah kau berat god. Cocok ngadon warna merah. Tari. Di mana jo yang tajak kedih tak apa jo bakso katok. Kapri bakso lah. Buat pegah lagak kapri bakso. Truk kedih bakso. Padum ni rumah perat lu. Hai dah mungkuh perat apa? Kamu mungkuh lah. Whatever dari nan nang kau matin, oma mangan kau matinyo, kagak blok yang geblok ron. Wa pegah laga dumpri. No akka cik bro. Naga mato. Naga. Puluhan item di Lampung dah hotan. Ule mato penda jelas dia ule bun. Pah 5 orang masakit dan nak tok pintu ada je tok le tempat kali ule bui. Akai cik bro anampuan. Cina duk bina rumah orang kaya kok tenang udip. Tenang. Orang kaya pegak pagu lemete kapri binti sebelah. Tam rempak orang kaya dengan apa pawa lombok rasa juga dia. Kapri binti sebelah kini kak bata geron padu mabi pengan. Orang kaya belum mato. Tanya tenang. Kahana tae nan mato kai dapai. Orang kaya belum bodrin, ada hanai tamongan beg kai lok larmo dia. Ku aman itu betul ji. Ada nyobro akai nampu. Babina ne gede urung kaya belum motor belum yo nampu. Bega akai beli mupa kasihnya ada mupat le dunia akhirat kiamat. Simak terus. Alian sidasim yang tantam bismillah. Yang keenam bidasim. Yang bikum bismillah dan yang dua menang nang bismillah. Teduk bismillah, berdoa bismillah, tamar rumah bismillah. Pejobu bismillah, JP bismillah, merukuk bismillah. Peju martabak bismillah. Tuk wajah bismillah. Yang tuk wajah nak baca bismillah. Nyambak pandangan mata manusia nak baca, pandangan iblis nak baca. Ciban tuk ben ke bismillah tuk baca. Iblis kalau tanya nak baca. Galak nah. Iblis. Anak syuur. Biasa. Menyuhang menahan tinggal ni. Ma wate pusuk baca sinyak bengah beraya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Te pusuk baca sinyak jagulah. Te pusuk patu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang singgah sinyak ikeng geroi. Nyokon thoju kata lah no. Kepunya Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca bismillah, atau patu bismillah, seluruh bismillah, budak bismillah. Pulau lagi urina mui pajak bismillah. Bros bismillah. Bro continue 6 ni. Innosin. Kampi pik lagi tekuk manok kalkum. Wa bro duduk nan. Kupu je thai no innosin. Ne baca bismillah ne sok baca tamong lam rumah. Nyonya woinon tu naik dasi milikut. Tamong baca. Roba pintu Punya rumah na urang assalamualaikum. Punya rumah na urang assalamualaikum. Beda salim. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Rumah na urang. Punya rumah na urang assalamualaikum. Tamong jula rumah akiunan. Nah, ali tamong bismillahirrahmanirrahim. Tamong judalak. Lako tamong lang kamar baca bismillah. Mana ke iblis.
awai iblis setubuhi rumah. Maka jin nak taham iblis becut telehiana ke hiji yo. Kok penting ku imam ke papai tu kalau nikah. Karena papai doa Allah majani beni minasyaitan ni apai. Hai tengku kalau ku apai. Dia darah berdoa doa. Manya bibit hanjit le Allah majani beni surah Ikhlas baca. Tamu nyulang kamar tu pintu dong ju bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca meh tu. Manya darah baru urang beut di depan la kolon dengan baca doa. Yang hek dia tambah dengan baca kulhu bo kuno ju bagi doa sama dia nan. Pahe dia ulah nak buat. Oh makai dengar sang. Nak gebuk nu anak endu kan? Kau endu gok dang. Salah ron handuk pat aja dua gayong. Selamina lagi nikah janda. Pian apa? Bokai le. Iblis le tabot tu. Si Dasim yang tantam bismillah. Tabot tu si Batar 7. Lakis Walhan Awar dalam bur Matrus Dasim Batar 7. Si Batar yang you mau urung mati. Yang katroi. Asai na urung ningal katroi. Kli you ma ka merdeka kli you. Anak ka merdeka kli you. Kli dia ni kai demang. Makanya urang meninggal bek nekli mutu. Mata hidung debit-debit demong hanapun. Jadi juga hanapun. Tarik dak nop tu biar dah engok. Umat le, tarik le. Ha? Nyah hanapun. Masa lahir sinya nang gusuk menteng. Bam lahir meninggal gusuk nak. Ne. Selamat tinggal apa? Selamat jalan. Memang namu kan. Kah kali katakan kontrak lang kandungan lu, lahir sagai ne. Kapreh mamak tengah ba oleh titi bah. Preh mamak bah. Nak lako preh mamak lu nak preh. Entang tak kai preh mamak entang tak bos tidak okey kah. Entang telenge kah nak roh long pak ji. Kakak keun be tu kapreh mamak ngai ah. Wah wak gom pe sampai. Be ne mo menyo meninggal tinya ipreh ron, menyo meninggal ron pala syahid. Wah boh gai. Pe ne mo busuk mentap. Selamat tinggal, selamat jalan cukup mulia. Tidak apa hebat berberah. Pernah nam lahir. Nam lahir kamu. Kurang berlin ku preh lang kanongan. Tujuh tahun ku mobat nang ku dah tahu ring ku jap plok ba ku jip. Ngana ne ku nungku. Sampai ke berak le orang mobat, pek tak grok-grok, muku grok anak le. Nyambang ku tabah-tabah dah ku pedem-pedem ku. Di kurang ton ku mobat. Di kurang berlin ku kandung. Ku rawat-rawat. Ada mati lom. Nyamnyo lagi ya kai nah nak yapreh tengok ya. So yang sabar tu balalun. So yang rida tu hukum lun. So yang syukur nikmat lun mulia. Ken Allah. So yang hana sabar tu balalun. So yang hana rida tu hukum lun. So yang hana syukur nikmat lun tebiak yu langit lun minta Tuhan dalam ilun. Hak nak ya. Nak sabar mantang ni rida juga deh meninggal. Nyom meninggal lakau pi dengan cik rida juga deh. Tengkum tu meninggal lakau juk sama noi dong. Jut. Tapi mentang lah ikatan nikah. Tengkum tu meninggal permoh juk sama noi dong. Jut sama noi juk. Cuma pelatannya leh. Kan leh kita mana puhan. Apa punya lakau sama noi permoh tak halele. Mak le kali mana. Bữa vậy cam ngai. Mà le chôm le không có mâm cá lửa nó rei le. Gejung hai ya Allah apa ya hanam play alam. Hai dia ungui mo. Nyam budak ko imum sama no jiji mati ko. Manan cik promo manolako yang gelap. Nomblu dia anu ulung sok pandai. Allahu akbar. Orang ka meninggal semano. Cuma semano manyet, monyo semano manyet inang bet tamon-tamong uragam. Monyo mano manyet uragam bet tamon-tamong rina. Nyala don cikana uragam ya jenguk-jenguk semano manyet inang. Anak gadis meninggal. Aja jenguk
Yang saya Pak Wai. Yang cok Pak Wai semana Pak Wai le. Lu play isi kurung Pak Wai baru semana main. Malai tubuh gop ya jenguk-jenguk kena nampak pegapan. Anjir jenguk-jenguk. Yang semana ragam urinang prahyuk. Yang semana urinang ragam prahyuk. Baik jenguk-jenguk. Prah ke putera kita. Punya pelan nak tanya-tanya di luar kamar dong. Kala. Ka. Baca tu ya. Enak ka. Nya tengah long pu play i temano tu. God. Kali aku. Ya kepu jenguk lah mah. Hanjut jenguk-jenguk. Bah final le. Semano manyet hana capek. Sabah hana payah niat. Hana payah niat semano manyet. Cuman ladum i tikurung ladum i limong. I tikurung, i bungong, irah i bungong, i temano. I bungong, irah i bungong, i temano. Lebo ember. Pati 3 jak lego. Gisa 2 go, 6 go, gisa ke lego, kasi kurung go. Mencara mano bak muka, rah likut. Akhirnya, monyot dah hitung 5 go, tapi kira 3. Ai rah muka, rah ule. Kabeh, yang pelera unun. Unun, yang pelera ui. Yang pelera likut kabeh. Yang cok ia, yang pelera legat salam. Cok ia, pelera legat salam. Nanti tanya mbak gore. Yang pegah sepintas. Hana capek sama namanya. Hana payah niat aja. Alian cok banyak pegafan, le balet ikat, cok semayang meo kubu. Semayang banyak lebih begot ule urinang unun imum. Ule banyak inang ra unun imum. Manya ule banyak uragam ra uyang imum. Karena dang imum urinang tang pusat. Dang imum uragam tang bahu. Dau sa uragam lebih berat bahu kaki. Dau sa urinang lebih berat pesawat juga. No berat dau sa urinang. No kuno. Ule hang item tu babah item hangap. Lu dah syak. Uragam no pun gede uyu. Berat lah. Akaji lagi salim habis menambah dah syamanya. Hai tengku gampang lah tak kata berdua. Gaga uragam gede. Gaga urinang gede. Gaga sah nyampe 6 dawa. Sah. Baik gaduh nempuh uik banyak memang banyak lengu. Ho lang kepuduk sah. Asal baik banyak kepudung. Yang pedang dia semayang 2 buah kuimum. Sah. Cok manyet meo kubu. Dan meo kubu antek na cok tanah bak bineh kubu beu. Lebah bulit bibit rum-rum. Ne bulit-bulit tara nedang ne baca. So yang baca je, anak baca lebih lagak. Udah baca. Allahumma lakasum. Okey borurum dengar Allahumma lakasum 7. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ke baca. 7 ke. Lena jok bak tengku yang dalam kubu, duduk bak kaki sini, baki yang sini, bak uleh sini. Insya-Allah meringankan pertanyaan. InsyaAllah meringankan pertanyaan. Barangkali sojit baca, bulit-bulit juk dalam. Alian gerun tanah, selesai gerun tanah mandum, baru kabi gua. Patai gua, 2 yang gua balik, 3 yang jak sajan. Yang gua balik, harta keluarga, yang jak sajan amal kebaikan. Yang kena baru mulai, yang kena baru ketambang malaikat. Ya janazah, bedek. Tuduk geset. Mana aku punya tuduk kapan ho? Bentang yang balung lebih aku tamang. Udah. Plak dulu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma tauhiduka wa ma ikhwanuka wa man ikhwanuka. Jawab mandum 8. Habisnya mandum tedang urang lang kubu cukup ganteng. Dari luar biasa tadi. Keun malaikat ya janazah man hazar rajul. Hai mayat sonyo ragam. Soalnya mati mandum nak tedang uring lang kubu. Padahal Nabi Muhammad tedang cukup tadi. Tapi lidah haitim jawab cekang. Karena waktu dalam dunia hana galak ke Nabi. Hanya dia jawab. Dan mek-mek agak abah mana. Agak urung hoi bantu lah lumpur. Teh genta ni maaf. Karena waktu genta ni maaf ni kan dah bantu. Bubir dia adam tu. Waktu kal tuplah 3 lah kau sampai nu. Sampai. Gok-gok orang mati. Lekam dah tu pu rak mati kau hek ke hoi meneman Tuhan. Mana tu puai lu. Tak hoi na tapi tu hai tu biit.
Nabi Muhammad dan pegah-pegah nak. Tapi hai duit tu. Pakon memang hai tim tabak tanya dalam dunia nak galak ke Nabi. Iji orang galak ke Nabi kan mahal lagi nyoma. Monya orang nak kisahkan tentang Nabi tanya rindu ke Nabi. Pingin ke Nabi. Galak. Ketika kau apa sadut dah fikir, betul dah fikir. Pujit dong wate tentang bah Nabi hai nak galak. Pujit menyuai pegak KTP pak kantor jamaah nak bawa. Hampir puluh belah dua 60 aku apa? Pipre nan. Pujit dia maulid Nabi hai nak galak ke Nabi, nak rindu. Minimal, metukan orang kampung lain. Minimal kampung draw sendiri wate maulid anjik wong. Pakon nampakkan cinta ke Rasulullah. Lain kampung lain. Hai dung kampung draw dah tak duk berarti kampung gok jangan apa dah tertale. Maka ji ino tanda nama kumat ating dengan Nabi pohana inan tanda. Wate orang cerita Nabi nak galak ke Nabi, hana mentepeh, berarti nak masalah dengan Nabi ni. Wate orang kecikal ke Nabi, nak rindu ke Nabi, hana, berarti tu nak masalah dengan Nabi. Berarti punya orang hana mekumat hati dengan Nabi, nyan hana cerita merumpok Nabi lang kubu, nak cerita. Makanya payah tahu dah duk dah fikir taktik dah mau ba ya Allah pakon nak tilung hati mekumat dengan kekasih ron ya Allah. Pakon ya Allah. Kata kata duk tapi ingat ke pulain. Ke Nabi anda ingat ke Nabi dia belum mulut. Nyampe ke Nabi ingat kubu. Makanya maulid ke Nabi, bertingat ke Nabi, bertingat. Nyo minimal tinggal ke Nabi. Contoh akhlak Nabi. Tamang WC apa lagi? Kiri, yang tinggal ke Nabi berarti. Tamang WC kaki, kiri. Tu biar WC. Aki unan tamang masjid. Aki unan tu biar masjid. Aki biar tamang rumah. Aki unan tu biar rumah. Aki biar tamang kidai, warung. Bau yunun. Kakak menggerok-gerok lagi hampir lah. Pergi dalam kedai. Sebaik-baik tempat dalam dunia, masjid. Sejahat-jahat tempat, kedai. Dalam kedai pergi. Akiwi ya. Ramai ya belah sakan tu. Akiwi damang. Ya belah rinto. Akiwi damang. Tengku salah damang, tebiak lam. Ada tebiak damang balik lam. Menan. Makan penjara. Jaraunan. Makan duduk pedang. Duduk. Tapi kebanyakan urinang saradeng. Dia rasa kuah. Cok berpanah bulan jelong. Mandum saradeng. Padahal rasa kuah lam jaro. Mampu sakai papa. Kurup. Hanya pajuh makan dalam palit. Dibancit. Buh lam piring baru pajuh. Makanya contoh akhlak Nabi. Makan minum duduk. Dari wate lahir Nabi 7 buah mukjizat. Yang kegebi ke Rasulullah, manusia yang luar biasa kekasihnya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kaji kena mak kasih tingasa dari positif ke 2 jam setengah di kerana kadang nasalah penyampaian depan hati luntuan lek maaf berayutan maaf.